Paftai le tua ua te mailo soifua ma ola tatu o lia manmanuia le nei aso. Le ua anga i atu outou i Samoa le tatou atunuu ia e maise ia nisi fo i vaenga o le lalolangi o loo taimi faatasi ma Samoa ia i lona tulanga o lo tatu le faiuga o le vaiaso ina o le afatoa matou ua ma le faatafiti o le aso tofi o le ai le solulu nei matou natu ona ua i tu le faatafiti ia po le aso tofi i le faitauga o aso o le kalena ia e pei ona o tatou masani ai i foi la le talitonuga faafetai ia avanoa ua mafai ona o tatou aulia manmanuia ia lenei foʻi aso fou ia e faapopo i le faitauina o aso le soifua ia ma loo ola ia manisi foʻi o i tatou o loo faailogaina lenei aso i le feagai ma o aso fanau ia mo meo talagateu ia pio aso faamanatu o aiga ma faapena ia o loo faitauina ai lenei aso o le aso lulu lenei o le aso 25 ia o le faatafiti foʻi nei matou ia a o leʻi taualugaina o lanā ua outou i taualuga o lenei masina aso mulimuli o taeao le matou toe aso o lenei masina ia ona tatou taumavae atu le ia aperila ia mani mea foʻi na tutupu ai o ani mea na tatou ui mai ai ia aperila ia lea ua toe tasi le aso ia ona maeʻa le feagai ma lenei atunuu a o lanā ua outou i le aso 30 Samoa, Fiji, Tonga, New Zealand, Australia, ma nisi vae o malalolagi ia pei ana o Amerika ma nisi atunuu o loo taufai tulaga tutusa i le faitauga o aso auia lea ia le a se mesili nai lo le tatou faafetai i le atua ona o lana mea alofa o le ola o le soifua la lelei ia te oe o loo e mafuta mai ia a o se ola foʻi o lea o loo maua i le matou nei tulagi ma le taupati atu a le tatou alaleo a le siʻufofoga o le taeafou i lalo lana polokalame ua taʻua o le lupe faalele le aliʻi e ia malulu mai o matou loto fatu nei foaʻi mai a le loto fou le loto lava e lelei foaʻi mai a le loto fou le loto lava e lelei foaʻi mai a le loto fou le loto lava e lelei o matou loto au mata o oe e au ngofi e ai galue maia ia mama matou te oli ai foaʻi mai a le loto fou le loto lava e lelei foaʻi
imaya le loto fo le loto la mae le ne inau na watu imato imea a le tino nei ia fia ya Yesu mamea uma iluma o imaya le loto le loto lava lelei o imaya le loto le loto lava le io ele atua lo matu tamai fo imaya se loto fou se loto lelei se loto mama awa wa ele lava o matu tangata tumu leanga masisei leanga sala o matu tangata au fa manatu mai o wi inga e mo o mia i matu se loto fou fa aftai le ne yaso fa aftai le ola tului ma le malosi fou o fa pia ona tu fa so mai mo i matu fa aftai le malama la tawau ina mo atu lo matu iai le tai au po le ala e male sau ne ta oto atu i le pongisa au matu iai ia tai mio le aso le ia matu te vivi ima fa aftai oe fa aftai lo anga le lei tuli loa lo matu ola ya iwi ina pisi le tangata mana na sa ilinga au lo tau mai pea la o fionga lo tau fai pea la o fio e muli ta ia lo matu ola te mai fa aftai i lo alofa tuli loa fa aftai lo alofa e tau mia ai le so ona fai le soifua ma le ola so ona fai fa aftai i lau leonga ma lau puipuinga i aso uma fa aftai tamai a wai te le tu la foa ia matu whanau le atu ma le fo i mai fa le aonga ia nisi fo i matu e fia ngaima mga luenga o le tai au si o mai i le nia fiafi ia li ia lau fio e fa wala au ilo nganga pa ia o lo matu fisoson sili a fio maia tau tu olua le tau tua a le onanga le whapea o na whatino ina ai uai ina ua pōma sauni e ta ape ia ma fola fala o le nei fo i pōngi sa ma anga ia tue momoe ma marolo tau si oe lo matu tua nisi vaenga o le lalolangi o lo o maurunga pea ia le malama o le la ia o taitai o mātou atunu o sa mona lua mai e whamanuia ia i lātou taitai o le nei atunu o lo mātou unu nofo mau mawai whamanuia ia i lātou ia whio mai tautou lua se o nanga se vai au se le ato atoa wha ato atoa mai e lau fio se teimi o mua tau mawai mwhatofa Iova oe ilo matu ba ilo tatu le ni ma te o te tata ia tatu fa peni ile ne yaso te yo na toi tula ia ma wai so vi inga I me o mafai o no matu fai am fatino ina ai o wala vo matu tangata fa mangalo I matu le tutu pa o te riso no matu li I ma fa o le ma fala au amen
maya nge loto fou le loto lava for I mai le loto fou le loto lava for I mai le loto fou le lo o kasi manei o ule pese for I mai se loto fou pese se lau fas fu mato to tele I latou e usuina pese lea o le pese na maua mai mafaufaunga o le fatu pese I le isi foi fatu pese io o le fatu pese lau I loa o le tuspaia ia po le I fai salamo tavita o le tusi lau tusi o le salamo e 5 martasi ia 5 martasi le lau tusi o le salamo e na ngai mai ai mafaufaunga o le fatu pese pe ua asamo o le fatu pese po e lavantusia pese I tusi tusinga awa le tatu te faitauina tavita o le tusi pese o salamo o pese o viinga ioe lea lana pe ua apa I le tusi pese e ana le pese le tatu pe pese nei se lau fasfu martua ua faitau le lau tusi o le salamo e 5 martasi a moso taimi o tāua I ona I mea ia e ama tatu por kalami a moso ua avano I lau tusi pa ia langa I te le malamalama I se foi upe tasi a le foi upe tasi o le lau salamo e 5 martasi a o lona foi upe se fulu foi upe se fulu lea whapero na faitauina pe faitauina le foi upe se fulu lea tu ai ia e faia se loto mamā moa ma ia e whaafowina se loto mau I totonu I atia ai tango nei lai faitau atoa le chapter le mena fetu e manei le faitau atoa e manino ai te le manino I se foi upu e tasi ai tango nei te faitau o le salamo na tusia e tavita ina ua uma ona confront e le profeta ona tano tavita ua whaailoa e na tano I a tavita le lutua le fia o le atua I lana mea ufai nana tavita ufai ioe ta pena e tavita ta pena ngai fasioti ai uria le toʻolua o patisepa ioe ua fiahalu le tamālua le toʻolua o lesi tamālua ua manaʻo tavita I le toʻolua o lana taʻitaʻi au o uria ioe fai leo se faigaʻina ia na oti faamatala uma mai ia ina e atoa le tala lea I le lua I Samuelu e lua a o lona mataapu 10 10 se I tau foi 10 o loo faamatala uma ai le tala lea ioe ina te au maia atoa ai le malamalamaʻaga o le tau pupulega tavita I le fasioti le toʻolua o le fafine ua avaga I ai lona loto ioe ua vaai atu tavita a o tū mai lunga o le falelunga ma tilo ifo ma vaai le la lelei o le tamaitaʻi lona fonga faatautau na ua uma ona ioe faamalu ma tulaga o faapena pei o inā
na leiloa i e tāvita lo la vāwhiangai ma lona atua. Au, tasi nei tala, tatou wa ia tāvita e le se tamai tangata. O le tai au, pa moina. I oe. O se, o le tangata o le taua, tāvita. A tatou o i tua o tala mai le afuafuaina ma le valaauina o tāvita. I oe, e whai matupu. Ia malona ola tuli au loa ma tuli a pū le tupu o sau. Ia peina o i ngā a tatou whaitau le tala anga ma le ola o tāvita. Se ia oa ina avea ma tangata matua ma ua whoringa mai ua whamani eina. I oe. Ai whaafofonga fo isa mo tatou tilo ele ngangana tāvita isi na tusi e tala noa i le atua. Te o lena te whatonua le tua. I oe. A o tāvita na. That's him. That's David. Aisea. Leanga fo i le leile la relationship. They had that very close relationship. Te pia oe ma sa wo e close i lau whenga wo. Te le popole ama utala so na la fo iai. Aisea e mawhana le mafta. Pena uman maftanga tāvita ma le tua. E le take advantage na tāvita. Yes, he did. Na take advantage i la maftanga ma le tua. Ina ua vanga lona loto i le to'olua o lana te au uria. Ua whao Sofia manatu. Ua whao Sofia langona. Ua vanga le mawhauwhau. Ioe. Ua tosina mata. Ua tosina le vaai. Ioe. Ile au le leo patisepa. Ioe. Ma ua ngalo ilo ia te ia le la relationship lea. Ua sili atu ia tāvita mana onga o le tino. Na ilo le la maftanga malona atu. Ioe. Na matua ioe. O angsala tāvita. Fai menata tāvita. E le o lilo le sila mai a le atua lauanga sala o fai. Ua e fasioti le to'olua o Patsepa. Palua no nofo ona o lou manao i le to'olua o Patsepa. Oka e tāvita se wha le tonu o tāua. Ona uio ma tangi tu i le o tāvita. Ua tangi lo tulotu. Pe tau salamu ato lea. Ioe. Pitu salamu atoa e te malama mai. Tangi tu i leo tāvita. Ioe. Ua manatu ai oi i le atua. Ua faisi mamau e se oia. Ua ia ta lepe pa vai loto le la maftanga malonatu. Wale aise, wale au ngā le la relationship i tau sanga e tele. Ale an mea nga mana o i tāvita. Ele i whaatala tuu tāvita ma whapeatu i anatanu. Ia, le ala mea ra awha iei o le fo i mana o Patsepa i matinu. Ia. Na whaali e ai fo i nā tanu i a tāvita, ma tau tino i a tāvita. David, what you did is wrong. Ioe. Matua se sea i luma ma le sila fanga ale atu. Ioe. Ngalo mai a tāvita. Lila le leo Patsepa. Ngalo lo na tino momosi. Ngalo na fōlinga ioe. Au le lei ma le la le lei. Ina ua confront e nā tano. Ua se lau mea ufai. Na tusi role tāvita lau tusi lea. 5 matasi.
toe au ngani e toe whaafoisia. Ioe. Ia whaamangaloina. Ioe. Ana ngasala ua whai. O loo whaamatala uma Samuelu e lua a o lona matau. E sutasi marisifumalua. David wrote these psalms as a heartful confession. Tusi e whaamatala I o lana tau tinonga. Ua sasi. Ele se sasi. Ia sasi whawheo le matua ioe. Lana ngasala matu ia. Na tangi tu iai, na tangi lotu I le tua. Ia e fōa I maise loto fō. Au mai se loto mama. Ioe. Me o le, tāua I o le mele o le. Me, even myself. Ioe. I badly need it. No lea. O le loto fō. I don't know about you. Pe te mo mia se loto fō. Pe te mo mia se loto mama. Pe te mo mia ioe se salamo whamau. I badly need it. Te lilo ia oe pea. Ioe. Nam tanga leo se tatou. O le salamo na tusi e tawita. Ina ia tue whaafoisia se ola fō. Se loto fō, se mawhau mama. Lea li ia manu mai. O matolo to fatu nei. Foa I maya le loto fō. Le loto lava e lelei. Foa I maya le loto fō. Ioe. Ke pesi vai e loko sore a. Ia whawhia ka kua mionga 7 days a week. 24/7. Ioe. Nga o mea maa se seia mea tātou te whaia. Ka kukili whaatino ina se sepo sea. O lewa na nga sala o tātou mawhauwhaunga. Mea na ele sao e sisi tū la fono. Ioe. Mea ele sao e sisi. Mea na maliwa Yesu. Ioe. Mea na manatu ele atua iana tū la fono ia. Ele ai se tangata soifua e ola mai I le 10 commandments. Nobody, no one. Ese o sawi e sufa ato tu la fon. Fai mai mose e whenga tu ai. Aua e te whasio ti tangata. Ai o te whai atua au I atu. O le tainia e te whai atua ai e teita e tangata me te whatu raka o e whasio ti tangata. Wa whtiri sila o tau iai. Fai mai mose I le whenga tu ai. Aua e te murilua. A o te whai atua. O le tainia e te mana o nao ai. I le avare isi tangata. Ua e murilua. O ai la so tato. O ai so tato e sao mai nei mea. Ioe. O ai. E te sao mai mea ia. O le tainia te mana o nao ai mea le lua te tua oi. O lana o na tane, o lana o na whawhine. Ioe. O le aunga le nā salamo le 5 sumatasi. Ia e sila fia ma o iloa ma o tatou loa. We are sinners. Ai lem fai foi lan tatou fai ma excuse mela. Ia fai me tavita.
lo ua tua e au maia se loto fou. Au mai se loto mama. Foa I maia le loto fou. Le loto lava e lei. Foa I maia le loto fou. Le lo. You and I, we all need loto fou. Ma le loto mama. Whaafou mai le maftanga, ma le pelepe, e sea, o no le ola tu ina nau. Mele na pa uitanta, ola tu ina nau o mata. Walu te whai atu ia te oi. Me se foi matou tu paoli. Po lea ma lea e latu a e sau e whetau I ma se matua la lele. Ile mwhai a, whatanga wha sepa mata e. Whapena winga o tatu wolanga. Whai a ututa me tai. Ki ngā anu tōna nofo mo tū te tōrua. Iai ale mana. Iai ale mana. A o le whai mai upo pesele. Whai mena no whai pue lua. O mātou loto au ngatā. O oe e au ngofia. Au ngatā o tatu loto. Whai mai pese. Do a au ngofia lau. Ia Yesu. Ngā lue mai ia mama. Mātou te oli ai. O mātou loto au ngatā. O e au ngofie ai. Ngā lue ma ia mama. Mātou te oli ai. Ia, wai mai se loto fou. Whangasolo fo'i I le tātou totua, ma le tātou por kalami o le ni aso. Ioi. Se teimi o mua ia ona. Angai me fula ia leo le tātou malo masani, tātou pāng masani ia le tofa. Mua whanua tupai. I se tula o mua. Salo ia por te masani ia lono winga por tāna o le iwa ia I mātou. Ia le ftua te fitu. No winga is for another 2 hours. Ai lim faifulan usentinga vave iai le no le link. Ang vave na expire le link ma le mfaina whanga mai. Se I tue tasi le tulape tue torso minute. Ia ona sent le o le link. I le tatu paanga o le ne yaso. Ai o le tāua I o si e tatu mta apuri te amatai. Sei whape mai lo rima pia whape o e te le muli lua I o mawhauwhau. That's the toughest part of the 10 Commandments. O lea. Ai tatu te le whaatino ina. Pe te ita whaatino le ita. Ia pe te vaai whaatino le vaai. Ona ua au mai ia upgrade mai a Yesu tu la fono. Feo lolo ma maore teimi o mose. Ea, se longa e te papa, se longa e te pai le tengi, se longa e te ita ma e tango atu fasi, se longa e te alu tia ilo tō rua te runa no fumaresta malo. Iwa, le whapenala le upgrading a Yesu o tu la funu. Kaka Yesu le mea whaong tu urunga le mawhauwhau. Lalu ngortala. A o te le touch. Tele fatino ni se metasi. Wa nga sala o mau. Ile mawhauwhau. Se whautala tatu. O le mtuam tautia. Mela nei le maliu Yesu le alofa muti vale o le atu. O ai so tātou e whea ngai mamea ia. Pea whai o le tātou nature lea. O le tātou nature lea ea.
we fall short. Tatu natura na. Ele ai se taimi ato ai tato. Esa. Esa pese se. Io. Ia se vai foi nei mea tatu te tala noi every day. O mo mea lava mea tau pule pulanga. O le mea lana fai e tā vita tō duo. Le tau pule pulanga. Plan e tā vita e alu te au malu. Ia mauti ai. Mau alo malo na vanoa. E whaapili ero tā vita. Ia si whawhine o patsepa. Whamene tia mai lea tua I lau whanongolongo ia masau soso atu le nei aso. Po alava ia tua inga mata puta te tala noina. Ia tatu tala noa ia I mase loto mama. Tatu tala noa ia I ini mawhauwhaunga mama. Ne ia mawhai o nga. Ioi. Ioi. Tēnā. Sa o ari mei a vito. Ioi. Eno po ele si wha I matanga I nai lau whawhainga anuenga so le a. Whale aonga. Whale aonga mea nei mo tātou I lo soifua malo wola. Ina ia. Se le ia sisi o tātou ele ioi. Pau aole mea I awane I malo whaososonga. E whaososoina I tātou every single minute, second of our lives. E whaososoina tātou teni uma. Ioi. E lesi fui taimi so le langa me e bavi o rotaita. Ioi. Hanga me vafi. Ata toi mawhau lan mawhau ia. Mai le tua. Pe matuspa ia. A eita awani e ang salai. Ia ata I tala. No toi mawhau le sipito. E ser taua mortangata na te pūlelo na roto. E sili atu na I lore toa na te a elo. Esa. Se a ia mea. Ioi. A kai kangira I le sikaini. Ka wha alongo. Kau le langi ala ku ke a mai Yesu e whai ngalo ka ika. Ai koe wha manatu mai a fionga. Aua. Mai si mea ka ua ngala lupe. Ai si mea ngala sisi. Si e pule alo roto. Ka ua la ngal mele o le o a fionga ale atu. Masani fo ino no fai matu. Masani o lau masani o te alu me fui o me tumu. Ele ngalo ya tia u le fionga le mainga le fionga le tu. Vai. Ia e loa le no fuanga e tino fuai. Ele leilo watu e a mata mai tua. A wai le leile alatu o le tangata mwhai atu. Susu maia. Fio maia lau fionga I luma no fuari luma. Ai a ta matele atu nei o ta sau fai luma. Sole. What a shame. No fu matangata tu la tu sesi au mai tai. Fa fale a ngo ia mea. Le loa fetu na I le mafu. E o foi lai me o mata upu mai tatu te tanoina. I le aso, ma le aso. O me e vavao ai le itua ngai ma le itua le fili ma le itua le malo. O me umaia. E mo o mia e le tua le fili, se loto mama, se loto fo. E mo o mia fo e le tua le malo, se loto fo. We all need a new heart. Se mafau mama, mafau le loto fo. Tahatu te mo o mia umala. Sa o whanua longo ana nei. Ana nei a utele I alu lau training. Ioi. Nei le tai au po le tāra suta. Sino whanonga le por kalamea.
se li foi lea mai Australia le po foi le mai Australia le o lo a fai nei le ngā luenga te le o le atui i le fai ngā mano io fai foi lona poto ma lona mafau ai ele mena o na mai ele li ilunga na ia o mai ilunga le whaka io whaka lua suma fa pitoa se fulu numero se fulu whaka ale kapeneta fa solo mai le li o matamata ai pai mai i le footnote o le whaka lea o lo o highlight le upu confidential ioe fa solo mai ai lunga alanga toi vavian toi emo eselana o le tau o neimea o whaka nei ar kapeneta well ele se me fa pe mfena liki mfena amitua a pe wo tilo tu le highlights mai i le pito i lalo le footnote o le whaka lea o lo highlights mai ele upu palangi confidential ioe a ole ele ngatala ina fofola mai ele li whaka le kapeneta ai ai ma upu onga na whaonga e lea fo i tamari i lona ti ngā tele i le li pale mia ma le whainga mano teno lau le tala noa fo le lau tala noa i mea i na au mai te musu e personal lau tala noa na ngai whaita wina i fo i le whale a ngana ua o ngai ioe ai le leile le lau tanga wa ai e ui lana o lea au mai le li confidential ia le na tele i au mai le palangi lea o lo highlight mai le pito i lalo o le whakale ana ia mai lunga so ele toi au ngala langa le oi lunga o umana e whapea le whakana au mai aua i atu o le li pare mia mo tonga fitinga whapo mai i New Zealand mai le aso lua sumartasi i le aso lua sumarvaru se tema lua o lua lima whaka lua whapitoa se fulu numero se fulu i lana whanotanga whaka lua sumarfa whapitoa se fulu waso whareile se fulu maleiva se tema lua o lua lima na tala noa ina ai ele ka peneta le pepa po le pepa pika luas fumarfa tasi o i watasi ma whaamani ai le tuua o le atunu ele fionga i le pale mi ana po la auli al mali toa po la taivao le uatea Fosi Smith mo le whaatino ina o ana tonga fitinga whaafo mai i New Zealand mai le aso luas fumartasi i le aso luas fumarvalu se tema lua o lua lima e whatupeina le pale mia pasese o waalele tutongi o tonga fitinga ma isi vai ngā tupe e au fiai a pitanga matau mawhatanga i le taimi nei ona o le tūlanga whaale tonu o lo o iai nei vai ngā tupe ale malo peitai ina ia tausisia pea ai ainga o whainga whaavai ale malo tutu o tasi o Samoa mo tonga fitinga whaafo mai mo le pale mia o le atoe whaolaina reimburse ele malo ioe vai ngā tupe reimburse ele malo vai ngā tupe o le a whaaluina mo pasese va alele tonga fitinga ma pitanga mai vai ngā tupe ua whaatatawina mo le Overseas Treatment Scheme po le OVT pe a whaamaunia le tala o le tupe lua o lua lima lua o lua ono
O le ato e sea le fionga i le pale mia mai le aso lua suma sa se te malu o lima. Ai to e taliu mai i le atunu i le aso lua suma valu se te malu o lima. O le nei fai unga na whaia i lota i lona tūlanga pa anati nati e tusai ma le vaenga tolu se fulu ma le valu pui pui tasi. O le wha vai o le malo tutu tasi o sa mo lava ina. Whakana lena au mai ilunga e le lilea o mafi o ili whai. Te lilo. Lea e nickname e tangata ia ai mamoe. O le tūlanga la o lea o te whai atuai. O te le i loina. Whawhena maua lea uso ia tususinga ia. Ioe. Pēna whapewhea ona ia maua tususinga ia. Ona au mai e rola i e leo ni whaupunga whapea. Ai se a ua whaaruai le se lau wafe i le private jet. A o leanga whale mai mo tōtua. E manea nei issues whapele lelo tatu taranui e. Langa e o le mea lea ngai o le so na la lafo o tala. E au normal o na sila fia. O le whale tono mo tōtua. E le whale tonu i tausanga se 5 pese se fulu. Na whale tonu mai ai le taimi o tule. E o foi mea me vesi pe me o fuala au, fuala. E oi. Na whapea foi ai le taimi o tule. Mea o mai e tu tonu. Na. E le whapea whatoa, e o le se taimi o tule power. E oi. Le electricity power ale atunu. E oi. Le lei ona malama le leilo tātou atunu. E le o ni mea whato atu tupu le vai taimi. Ioe. A whawhawhaw mai oe le li lea le li lea mafi mataafa po mataafa po ai lawa. Ua mawa e ala walu. Ioe. Ua maua lunga lava lau sau ma e whalenga inai ia le fiunga le li pare mia ma whainga malo. E au no malo silafi. O whawhita auli o le tura i maritemini. E leo ni whawhita auli whatoa tupu i le ai. Tau te tala nolo i mo mea whawhita auli. Lena o matua whamtapu. A whapea o es whaiwhea. I te malama lai lau tapu sisili lena matu. Aua tātou te tatalo i le atua e ame ese whawhita auli. Ai tātou te talo i le atua e au maile malosi e whea ngai e mwhawhita auli. A whaila te le malanama i le vaenga leo mtapu sisili. Pai so te me fisili mai sa tala no so foi tu se ta fale a onga tatea on fantasia. Ioe. O fafita uli ia. Ne I manatu se si o tato. Ni fafita uli fro atu pune. Le ai. E le o ni fafita uli o le sioto vaila au. Pindea. Never. Ioe. Ioe. O leva mea ia. Ai peilanga e fou I tatou whaalongo mo le meo o tangata ua matalanga langa su e ni awa no e whaaleanga I le manu. Ia. E fou mea ia. Ioe. Ai sila fia le leie le tau le lea. Ia po le sunga. O le whewhi aua. Tele lo ua. Tele lo. Pe uma la e launga le li e whaunga e la tu whewhi aua. Ioe. Au leo ua maua e matanga na mena whai. O le foi la e whanono atu I lana pina te tua ia le malo. Ua whaalu waili se lauta la I le private jet. Na si I mai ai ia le fionga le li pale mia I New Zealand. Ai le anga le whare mai I mototua. Ai le leipea o na whai atu. O le tutulu
o le whaale tonu o lo tonga fiti nei. Te musa whai atu a mea oina whai atu. Pau le tala whai atu. E leo ni mea fau nei. Oina whai a whale, o le taimi oina whai a whale. Ia o le nā, leo lava nā whemitati. O le taimi o tuila epa, ma le heita pipi. Io e. Le ale tūlanga o maintenance o whale, le ale tūlanga o taimi o tuila epa, ma le heita pipi. Io e. O mea umana tau whaia. So se mea whaia, pale, e le tise, mea uma. E iei le mea tau o le maintenance. To maintain. Io e. In order to sustain to the same level. Io, mai le sia mga tupulanga, wapena. A whaila ufa le tonu le taimi lea, o le fasili. Pape whea na maintain mai le taimi tau sanga tele wara. Io e. Tau te tirsira tutoa ia i mea ia. O lea ua whai whale le taimi. E fau whale mai ia. O le matua fau ua whale mai. Io e. A lela ua saure li le whai mau wha ua spente sunga le. Na whionga le li parmia. Moro si la fia. Le whaka le na no foma lau mai lunga. Na e manino le lei. Na manino le lei. E whaatupe e le pale mia pa sese o waalele. To tongi o tonga fitinga. Ma isi vai ngā tupe. E au fiai a pitanga matau mawhatanga i le taimi nei. Ona o le tūlanga whaale tonu o lo iai nei vai ngā tupe ale malo. Peitai. Ina ia tau sisia pea ai ainga o whainga whaavai ale malu. O whainga whaavai ale malu. Mō tonga fitinga whaafo mai, mō le pāle mia, o le atoe whaaolaina. Reimburse, o le upalangi na, reimburse le tupe. O le whakala le kapeneta. O lea ua au mai manino, o le whaaiunga le kapeneta. O whaaiunga na kapeneta. Tātou te le uloa, po ua whaise reimbursement pele ai. Ioe, au le lava ua ngai tele le li le malau pe pelo ai le fionga le li pale mia. Ile au mai pe le fionga le li pale mia, e le tutongi o lona ainga. Ioe, o le valele, ia mapili uma o lona singa mai mumua. A leta tauna ufa malama ili tangata lea. Ioe, o le upu le ioe mai ili le whapalangi o le reimburse le tupe. Lona winga e toe totongi, e toe whaola ina le tupe. O ai inga na le malo. Po o a tupe, ai li totongi le malo right away. Iwa, ili whapena totongi le private church lea. Nai la sa oal palimia. Na totongi e lona ainga. Totongi e lana whanau. Le private church, ile a matanga. O lea tau tina nofo pe, whai mai o le whaka, le mea le, o te kuinatu. Pe whai mai o le whaka. Tatu tele loa, o le whai unga le nara kapeneta. Ai tatu tele loa, po ua pei le tupe, po reimburse le tupe. Au tele vave tele le alu le po lea. Ioe, tele vave tele. Ioe. Ioe. Na mawhai e pāle mia taru, e na whai ni me whapea. Na mawhai e tuila e pā. Tusa pe toi reimburse le tupe, pele ai, o le mea tāua, na ia totongia lawa, out of his pocket. Lona ainga, ma mea uma, i le taimi mo o mia, ma le taimi te le vave. Ioe. Ele o le taimi ele i o le tau wha mautu le talo le tupe mai le ua lefta no fo mai le malofo. Ioe. Mena, le lau te wha mala matua lau sunga, o ele li i rupo lea. Ba ai. E tā ua i upu i te whangaina. Ioe, o le upu le te whangaina, o le pē o le paua. Le so tilo atu i upu i na whangamonga.
Ngai se ata tu fale aunga. Yo. Ai sea na tight upulele na fangaina. Sea na tight security. Ile pui o le PM. E me se foi te foi today. Ua e fai mai e mulinga ia le afoi. Ia tangata bodyguards a Donald Trump. I security na latu wa ia le. Na e son talafo ale pe le hana mafuanga. E ngalo ia te oe. Le case le olo loloma nei o lea. Lena. O le tau pule fasioti. O ngalo ia te oe mena. So talu mai le mena oe lea. Ia eiloa. O le taimia e apindi e ai se tau pulenga whapena. O le taimina e taite le security e mese le leadership o le atunu. Le tangata o lo ia leadinga le atunu. Ia e awea i le mea na, ia e manino, ma ia e manlama ia. Aua te so ona ioe, wha malau sau. Langa e fōringa mai te whaiwhi a. E te li lus papa. Ioe. A fa pefta te o no tau sisili leo fa ma na matpia te o fa tau sisili le meola. O tatu nau tai i le tua. O tatu nau e ave se fa fitauli langa o fa fitauli mena o fa fitauli anga tina e samo. To tiptilo le lei ai. O fa fitauli o fa le a onga mo tatu. Ele ave se le tua mo tatu. A saula fa me o fa fitauli le fta mo fa fitauli le tenio. I want you to know, I want you to understand the same problems that we have right now. Fafitauli ang tuto tasimasa mo yan. Ni ngalo ya teo mena. Iwe. Le ai masi fafitauli o fafitauli phone. Keilo. Afa pe e vai lang sa Sicily. Yan e sa ulit fa no mai. O le memo o mie tato. Tau te mo mia le malosi o le tua tatu te malolosi ai. E mena le nau tuai le vaenga whai o lo tu malo te mini. E nau le malosi o le tua. E malolosi ai e whiangai ma o tau i tu tau whaleanga. A o le atina e ina o le atunu ia. Still in a great progress. Lo le lei le anga i o le atina e o le atunu. A whai atu le anga popongi i le malo ma whape atu le atu wai. Avi ese i le tau whaleanga. Avi ese i le tau. Ele ave ese le tua. Ele ave ese ele na tura o ema. That is our nature. Olha, kau whaleanga. Loko leanga. Kau whavalea. Nga, awhile sa ili anganga fo ili le loto leanga ili o samu. Well, it's only basic. Ai le se le kala. Ai se lo ko lenga umaka ngaka. Io mele na le na fai le na le pese le ni. E winga na pese le na amatai le afoi. Le afoi. Le pese le ni. Ah. Ye o vai ya malu mai. Ah, a maselo tu fo. Winga na pese na. E ala na ngani a maselo to fo. Langa foi ele fo ka kulu. Ele ngofo fo fa ya maselo ko fo. Ele no fo yo. Me foi na vai ni foi tu la fo no foi mai. Aua e te ngoi. E sia. So le ngoi ka ko. Ah, le ngoi le ngoi si le foi mai langa likio. Aua e te murilua. Yeah. E te muri lua, pele hai, pe te muri toru, pe te muri wha. Ioi. Ia le nā. Le winga nā le tala. So se taimi e whemere tuspa ia aua, meaning. That's us. That's our nature. O tātou lea. Ioi. O mea i e whia ngai ma tātou. Mea ngai ring whakut kapukala me. Se awar whia ma marka ngaka. O tau ia tu te o mai fai mai ia lela wa sau nei fai mai. E sulu atu tangata i whai mai. E le aini vai la au.
A o fai atu nei fo I oe ia te oe. Na o sa mo te latu e mai I whala au. Ele la lau tala fai. Ele ni whawhita auli nei. O whawhita auli ua lewa ona fai. Ai sea. E fou lo tau tūla I mai. Ma lo tau whai ina. Ma lo tau sa ili a wala ma su e mea ma. Ina I whaaleanga ina I le ma lo oro. Ele ni mea fou. Nei ma se mea o mea I e fou. Ioi. O le mea fou. O lo tau whai ina to I lalo popo. Mau le to e maua so tau awanoa. O au tau aitia nai. O au tau aitia I e whaaleanga I le malo. Ioi. Se lau wafe na tongi le ioi. Ia. E tauna e alu e whaini au sa ilinga. Pe fia tonu me tupe. Langa lewa e mi se lau wafe. Ioi. Na alu waile wa alele I New Zealand e momoli. Ua whaisi ma walunga tele o fikas. Le amai. Malo sila fia. Wa ia inga le malo. Ito tongi le malo. Pe alu I check-ups po le alava le me fai. Tongi le malo. Yo. E iai le tupe whaanganga mo le tuna. Ai malama ia kukai kai. Malama le liwa levang whaanganga kukai kai kupe le malo. Yo. Isiang malanga. A o se teimi mua mua lea. Yo. Se teimi mua mua lea. O te taru sangatu li tatu o mai mua. Vai. Pina ufetu mua mua. Ke le mo mia le mea o le whai mai, a wana mai maua o teimi o te tala noi, po ahi au te tala noi ai. E te taun wha mai maua o teimi. Io o te le mo mia tu I ngā whautuanga whapena wha mamole. E wha mai maua o teimi, o te tala noi mea ia. Ina ia o tō maranama. Io I le mawhai o na tu whauina le tatu porkalame. Tu I ngā mawhaufonga ia. So o wha malusi au le mea mo mia au. Ai leo le mai atu I ngā tana whapena. Io Leanga isia. I le mwhaintatu o pena. A mai mau whawhere teimi o le whamanam lama. Tene me sau e mai lunga whakae confidential. Tatu tele lopo whemeo so mai e whakaalen sau a mai lunga I lana porkalame. Ma au mai etu I ngā mawhafo. O le si tala tauna wawa ai e ilau sunga. Wale matamata mai. O la upu le whape mai o le power. Po le tise e pe I aso uma. Alu e mai se mori mau o lau tala na. Alu e au mai se tala le sa o lau tala. Po ana fea na pe ai I aso uma. Pe wha maunia lau tala na. Po o pe le power every single day. Ioe. O tu whauta tatu sa mo iai. Whawhelan tatu tu whauwina tu I ngā tala ieo. Ioe. Luinga leo tatu porkalame. I le mawhain tatu tu whauwina. Ia I tu I ngā tangata nei. E whaile le mawhau. Ioe. Whai maile tala le li o li moni le la whatano. Ia, le na, le whape mai mun magola o lon tō ruana mai I mo tō tua, I le lua o tasi. Na whaatau lava I ma ua tupe, fusinga, ioe, asimatu ai. Le ngai le, sao mele au mai e mun magola. E le na mun magola foi la. A utanga foi a utiptilo te mima. E tele me na ioe, na totongi ainga la tu lava tupe. I le fia tau samataruai. Ioe. O le peo no fai atu. E fau nei le whainga fau le ua fai I le vaenga le fili. Ua te le tu. Whainga ina o se tua ngai. O le tu o le fili. Ta iai. Ioe. Tu la epa le fili. Ia malana ma le vaenga le fili. O le vaenga le fili la tu te o sofa ia. Le whainga malo. Pai mai le tala le li o limoni. So se teimi e latu I ole te na fui whawhuti a latu I Samoa, o mea uma e te vai ai, o mea na whai e le HRPP. Ia, na ona o so atua,
i le vai o lea tele iloa po o tele lona mafaufau le tama pe fia ioe e taulangi na ia sau nei o lana tala le afiafina bona ia faapea mai ai e moʻomia e Samoa ni tagata popoto pei o tule pa mai ia e taʻitaʻia le malo tusa lena fai mai i lē fetau i le palemi o loo iai nei laga i lē lelei le lava faleaʻoga o tala na le liʻo limoni i la polokalame le faasoana po o talofa i ai mutimuti vale alo talofa i ai siali ua toe nofo a ia ma toe faamatala ma ia tia o le matuā vaivai ao le tuiga tagata soifa o te faitioina foi le tumālō i le umi o faatū mai le tumālō lea tusa leleia ma na tou mai totolo tulepa o te matua i o faitioina latou tumālō i le faatagaina ma le amai pea o avanoa e mai ai ia silafia o tou ia totolo tou te fiu e faaogā le ele tisi tou te fiu e faaogā e falemaʻi ma le falefono ma fale o loo faaleagaina nei tou te fiu e faaogā mea na tausu ai se tou lanu ioe tou te fiu aisea ke malamalama lo le gakula mea o iga amaka mea ia i tagata nai luma atu outou na tou atu tamafai e faatino le maintenance o mena fai i luma atu tofilau tele mena tou atu faatino le maintenance aisea e faaauau mea maintain mea ia maintain faafea faafou i tupe tou o mai loa fau fale tetele ia o fale tetele ia e sili atu le taugatā o le maintenance nai lo le taimi na fau ai fale ia ioe so o fale tetele into mai fau ele ni mea into mai le into te mai o uma o iai tulaga o mea uma ia pau le tou galuega faaauau se lau tala alii e te tuvae loa i le malae vaalele o mea uma te vai ai o mena fai le tapipi na fai le tapipi malae vaalele la se e vaalele na fai le tapipi ne le fisili atu na fai le tapipi malae vaalele la se e vaalele pa fa pe fto ala tu sam o le mena fai le tapipi fai le maintenance o malae vaalele ai o atu le tapipi ua ie malae vaalele fai isi malo isata fai isi fengofia pe a malamalama manini ioe e atu fai le tapipi kele me e kakau o nga upgrade tono malae vaalele ioe ai le i faapea o aku le tapipi e le iai se malae vaalele Samoa ia fautala o iai malae vaalele le pisai tala nga o iai le lile o limoni a o pule na vaalele le ala development te Samoa i le malae vaalele pe faapea na faamaonia le gaoi o lea tagata i tono le fete foi ele nge kala o kala ngau e lunga ngus pepa ma kana noi tagata ele ma faina tatu so na o faapea ma tatu tam fai fa matala o ina fai o ili fai la so nei la e fai mai na fai so se taimi te la tu i Samoa o mea mo tau ela wa ai o mea uma na fai ele tapipi i ora na fai ele tapipi ma va le fale o le ai o na ngaluanga na fai o la tu fa popo isi mea na tu fai isi extension na fai isi mea ali fai isi tapipi ia mlai va le i fale o esa eu tu foi le tapipi o ia le fan mai mtotu o mana fai isi fai nga malu i lumat fai sanga te lumat ioe tu sa e fai tanga te lumat tu le fan mai mtotu ele ki pia pa o tu le per termina sai lele ioe ala tu se termina ala fe alwa i tama o limoni fe ave i solo limoni i pololo tama ele fa não mai ioe
mea ngā kakaunga fua te tau i ei upu matala. Au ora son tala lafu. Ora son tala lafu. Wai le sela ukala le fai aku. E fai a mata mai le fai mai mto tua. E la fia roa i sai le manga pau e kipia. Te fa ukala ka ko ye. Io le tele o le aki nga e Samoa. Te le sao Samoa na latu am ta me Samoa. Ele se me fato a mata me le ta pipi ni mea. Ia le la fa ongo masina to sanga ni to a fitu masina o no fo inga ale la uri malito I lana taiteinga. La ska ku vai isa. To te o ma fa le nga fe me o tufa tupe. Ia le la fa mta la tu le sao fo ta to ko kala me ni. O le tau tufa tupe tangata. Ele tufa tupe na mailo tatu ainga la fo masi tupe ne ia tia. Pe la fo se tupe yo la tu ainga. Ele masaa se tupe o tupe ia 4 miliona la o tufa ila tunu. Le masi tupe fafo. O tupe ia. E to sa ati ai to tonu le tunu. Mata a milo le saiko le to tonu. Ma tele ile atina. O le atina e sili le. This is the best development of Samoa. Yoe. Nena. Olea. Ole a watu I tupe tangata. O tangata e atia e o la tu aina. Fai o la tu fali. Fai fale o I tu malo. Fai, ma to e ngoto ia le tupe le tu tonu o le tu. Ele se tupe o sau fafo. Yoe. Ele fa pe watu role miliona o el matu ainga la fomase tupe ni tongi o pili le ai. Tu sapo ana me. Ale la vai fai tu ngal ngar ta diaspora. Ole la fo tupe Samoa. Mea le tam fai tuai ia le awari ia. Ele fa pe tu te o mai, tu te la lafo mai talama tu fa me e tam fai sufi le fa longo la tu. E matu no fa vadvadea ia fa pe le ai. Io. A fai le matu te lo fai atu la watu to pona pe to me tu te o mai la mai matu. Fa tupu tala matu fa tupu tala fa le anga yo matu ta. Ale matu te tali atu la tu fa le anga ro fa. Io. Le foi la to mai fai mai wor ele la fa ole se fa mo nga la tamai ofisa ole atina e le lo ngaru lue nei ia le ofisa o tinama tamai tai ile proketi le miliona 2 miliona le wa mai se fa mo nga la tamai Ua otu nei ile tase lau ono se furu wafe tangata. Toru se lau 5 tangata ua maua le tai se lau 5. Se lau ono se furu wafe. Toru se lau 5 ai fia le ofa ingo tangata. O le tatu faitaua o le lua se lau wafe. A whapera le ua pa ile se lau ono se furu. Ia le te fasfu motu. Wafe tangata o lo totohe. Io. Ai ia pe fula vuia. Vuila fe me vuia le talala tupe. Ala o mau tupe. To te la tangata. E o te le usi fai pule la mo la tupe ele o e tala. Te vangai vanga le chapipi la o io. Le no le poisi ta falongo tu ele ni o tala la musa no le potala. Io. So le wingar tala mau ale tino I tupe 2,5 miliona 5,3 wafe male se lau tala 2,5 miliona 5,3 wafe male se lau tala tupe na le ua faalu il tangata ia e se lau ono se wafe tau sisile tatu tago ia o lo fa wau pe ona tuina tasile mane o tala na mai tu o lo fa wau ina pe ona tufa ina tu pe o lo no winga ele mai tala fasitala na fai uma ile ele mai ia le tu ai fu ele luas fu ma se la ons fu wafe to ele titia tangata na tu ne tang le faitau e fia tangata I fa fo min sa mo temie Tasina tangata tutile. Io.
ia matangata o lai la fa tatala lo eli lo te mi alo e pikilan tupi ai au nei ngalo ia utura lo pese ia kanata ma le ai mamuere mai Australia ma sili o mai fea ia matu lepa le foi pese tu lepa fa mo stupi io ai au tu lo o le time frame na o mai ai from the month of March last month until June yo o tu ia uni uma to tele tanga le tunu le fa foi i mo mio nga lunga fa vai taimi to tele ila tu le o mai i mo mio sunga fono o mo mio le uma fa pena o le taimi e foi atuai to a fain fai la tutupe io o le mea ia manino Samoa ele a foi ele fall ia le tatu por kala me mar tatu onanga tu inga ma fo fonga e fatu mai lungo lotoita tatu te fa au ele tala i o la tu foringa se sela la tu me fai ele mai mo ele tatu te ni foi le e ma fo ia ma fa e pa wale tala fai atu ua vave la tu sau mia au lo fa matala mai e o tu ia se tere o tulanga o lo tu iai o le tulanga o ta ua mai i le whaawasengaina o i lato ua maua tupe mai le lua suma whamiliona lea. Tangata matutua ma pepe whana nau se i o atu i tamaiti whātau sanga. Whaadualis fuma le iwa hawhi whase lau warulua. Whanau mai le 5 tausanga matua e o li se furu lua tausanga. Ua whaaduaili se furu ma le whaafe fit se lau valu se fuma le valu tala. O le whanau mai se furu tolu tausanga. E o le se furu ma le valu. No winga la wanga i o leo e lunga le high school. Na onga maurulunga. Ua spend tai le lua se furu ma le lua afe. 5 se lau. Lua wha. E oe. O le whanau o loa onga le universite. Ia ma onga foi o a foi ia onga le o foi mata ese mata ese ma onga universite o whanau o loa onga ia onga na ua whaaru waile se fuma toru wafi 5 se lau walfa o tangata matutua 2.5 tausanga nga i toru sumarfa ua whaaru waile se fuma walu wafi ono se lau sfuono tala ioe ia si tatu wa aila ia o tangata matutua mai torsu ma 5 nga i le fasu fatau sanga le matu ua whaaru waile se furu ma le 5 afe fa se lau fafitu mai i lato fasu 5 tausanga nga i atu le ono sumarfa tausanga le matutua lua se furu ma le ono afe se lau ma le valu o whaalua le age group le. Mai le ono sfuru 5 upwards plus ono 5 fitu se fulu, valu se fulu, iwa se fulu, se lau. Ioe. Ua whaalua le iwa afe. Se lau iwa 5. Na tatu waila ia le lisile na mai. O tau mai le iwa afe se lau iwa 5. O le sao. Ilo tuto challenge tanga to le age group le. Ioe. 65 upwards, 65 plus. So le aka le ngori mai ka ko ma usole. So le ofai tau le senior citizens. Le na mai. E va fe fase la uvalima. Ila to le ua nga i tu pele. Tau mai ilo tuto challenge tanga to le age group le. Ai ata to wo le age group mai le pepe fana nau se pa ia le fata usama se fului vafe fa se lau valua vai pito mawalunga le age no ia kele new blood
tangata fou. Tele tangata fou. Aka ko kike foi la o winga lo loranga. Tele le tulu i mai. Ioi. Fa solo mai i le 5 tausanga, anga i se fulu 2 tausanga. Ola titi te isi fo tupe, fia sfuma fa fe. Fitse lau walwal. O ina tatu o le vanga fo le lo i lua matu high school. Ai tu me i lo nga ma tupe le. Lua sfuma le lua fe, 5 se lau lua fa tangata u man ave. Fa nau le investe ma on ta ese pa u lalo i se fulu matu. Sa winga le to chenenta miti i le tu inga onga le temine. Sfuma to lua fe 5 se lau war fa. O manu tangata maki tua le lua sfuma le 5 i le tolu sfuma le fa tau sama. Sfuma le madua fe. Ono se lau se fulu ma le ono. Ia se yo o mai tangata maki tua tolu su 5 le fasu fa sfuma 5 fe fa se lau fa fitu. Fasu 5 le ono su fa. Lua se fulu ma le ono a fe fa se lau ma le valu. Ia ma le ono sfuma le 5 plus i va fe fa se lau i valima. Mata man masina lente nei ia se yo o mai le temi nei fa ngata ia masino yuni mati apelila neula uma apelila me yuni to lua masina close le bloketira ala ave ves la e pese le tio e fa mai yo ele umana ia sa mo fa fonfo mai se lau wono se fu wafe tangata ia ua maua ua uma on tala ala tutupe. Ioi, tau fai titia le meo le tau fai whaaleanga le, but anyway, le ai fwere tau whaaleanga la uri ia. Le ai fwese motivation le lei, mo tato, mo le whainga malo, ia malana tāpenanga. O le tau mawhai o le tio ale HPP e whaaleanga, ia le malo mana tau mwhainga malana tinae. O le maualunga fo i le nā, o le tapena le whainga malo, ina ia whaawawina, ia mea o loo nau iai. Ioi. Si utala noa si mesia, lango le mere le amaisa. PG Wealth, ia po la tu fo le sutam no tu si mesia. Ioi. O te loa. Pei e tau tala ese mai le le PG Wealth. Pei tau ese mai le mea lea nai lo le tele o mea lea pe o manatu samo. O ni tūlanga tau whaavalea. Ma ni tūlanga na ngā waitu pe tangata. Ona o lea o te lipotia tu nei Amerika, pe o Amerika le malosi ene melea. Ioi. To tele ila tu wompa anga ua invest 5 fe, se fulua fe. O tangata la nei, o leo te mono mawatu. O lea ua li atosta i lua tolu masina. Ala ua withdraw le la tutupe na tutonu. Whapena fe maua. Ioi. O le tupe le tangata na tutonu mo le matu ai. O mga withdraw le tupe ate pe tupe na tangata. Isia. Ile whapea o le lea se matupe. Ia le mafafonga very skeptical. Mafafonga. Ai tawar tangata fe mai vai le la kura la kupe. Ai. Si e o ka whaiso fui ngā mea. Ili atu se lua ton masina. Ai tu e mo tupe lea. O na withdraw rola i o lan tupe. Ai tu e whafo. Ioi. E pe o tele na o le whai isi tangata nei. O le oa tangata totongi ala tu tupe. Even though e le o le mena e mana ui ai company. Ai pe o le mana tu isi tangata ia vave na recruit tangata. E langa o leo e lungo o tatu, leo mai whatu la fono ma mai lungo o tatu news mai Samoa. Ia.
Ioe. A le PG Wealth la tau ia mo tangata i Amerika. O leo te moni mawatu. O leo te moni mawatu. Ioe. So na lo te uruma na whanau o le itu toni. O te lo iai. O te mori mawina. Ioe. O te mori mawina o na o lea ua toi ave tua tupe. Ioe. O te le o loa la mo le luma nai. Ai mo le teimi nei. Ioe. Tau wha te ngese mai le tatu malo langa ese mea. Ioe. Se ale va ai sa mo I le foi faina. Ua faisi to te lo tangata o latu whangaina ese mai I le a foi le ngo isi mea na fai momo. E matua vala sini. Ioe. Ala mon maulea. Ana ngale ua mai lunga o tatu watu u whafolinga mai o lea ua tala no ina I tu tono Central Bank ia mar tatu malo. Ai le mai whangantanga tortu ai ngai nei. E pau wale me operate ele me as long as you have a phone. E ke trade dai. Tai au a fiafi. Tu sa fai peke le recruit ni tangata. Tu sa fai peke le tanga recruit sesi. The only thing you're supposed to do daily. Olha. Olo tango e trade around 10 o'clock in the morning. Around 4 o'clock in the afternoon, in the evening. Tem whapena. Ioe, o te langa o to tele o. To tele o paanga o lea ua makua te tele rako investments I tutono le mene. The most of them already cash. A whapena tu tono se furu a whea o mato e ami whafu. A whapena tu tono le lima a whea o mato e ami whafu. For a short period of time, the investing. E le mwhailana o mai aisi mea mua. Lea na le whapea mai sa mo na ngā wainis. E le tutusa mani mea lea. O leo te mori mawatu. Ioe. Leo te mori mawatu I le tūlanga. Ai a whai o leo manatu le tatou watu nu ona o mea tutupu mo I Samoa. Ia. A lela u vatua le tala moni mo lo whaafonga Samoa. O le tasi le mea o te tau believe and mea. O leo advertise mai. It got 6 more years to go. O po kalame lea. The PG Wealth. 6 more years. O mo o tau ia o tioni atu tele ilon mea. I lento manama. Toi ono tau sanga o lo toi. Ai o lo ngā lulue nei I la tau o lo. E toi extend for another 10, 20 years. Ioi. Toi pe tasina me tatu te loai le mautu, mausali, o le fo I vaenga. Le ala te le tuela utala noa, le fapu utala noa tuona lo te whaia. Ioi. Ai o te tala noa tu iai. Ua o eyewitness. Ua o te tilo iai. It never happened before with those na memo sa tatu e momoa. Kiri vaila uia I se tūrang whape momoa. Ai mo le sirafia o tō malava o New Zealand na reject mai ai le sene o le melea. Ia o New Zealand na ia. Ia ai le mawhaina wa ere manatu o New Zealand atua. E whauai o Amerika o le metele. Ia pino fai atu o le ua mai whailo mai toi ono tau sanga o lo to toi re por kalame lea. O no winga la te whai au te unga tupe malo mautino toi ono tau sanga. But pretty soon o le atu o mai ai whailo mai. O le ua tau whai toi extend for another 10 to 20 years. Ia le investments lea. Ia. Ia. Tau na fifia o le te whamana mala matua. Mo o tau mai e o tau nei lunga I seme. Ai ai sisi sau na te loa. Sau le ma te tarano a whapea nau e se furu a whela o tupena tonu a ua e lo o toe a vatu lau tupena I tua. Po lau rima awhi pe whina wa. Pai lo mai a sau ta tarano lunga le tio.
ia tu titi ai langa le ua masau mai tala mai Samoa. Pe tala noa le Central Bank, po le alawa tu inga a inga Central Bank e whaimea ia. I le mwhaintu una e tangata Samoa i Amerika, langa i lana o Samoa le whai Amerika. Nearly everyone, every lanu mangangana. Io. O Samoa e si tama i atunu ua. Ale whai e Samoa ua whai. Ai le mawhaina a mai i lunga a mai se i tu maulalo le for investment. Ale whai e Central Bank a tatou a ua whai. Ai to a to taritonua. No to mai le fafo pe vala o mai tu a inga i fafo. Fa ngase tu pe fa ye fa ngase telefoni e ke trade day. That's the only thing you need on the phone, telephone. It ke trade day. Morning, evening, morning. Tu sa pe tele recruit. E crow wala tu pe. Na o lo tango lava yo e trade. Yo na. Yo lang leno farong ni o sau tatu tala mai Samoa. Ia maua fōringa mai ai e. Ole a tūlai mai ia tūlanga whapena. Ole o ni ngalo le tūlai iwa ia o te mina tau me tatu malo masani. O mai tala whamsinonga me Samoa. Te ena ele li o po kati tū. Ia po si i foi le ono se furmo tupu tau sangan matua. It's about my age. No wingo la tupulanga tangata. Le mai is about 60 years plus. No wingo ono tolu ono fa ia pele titi fofo ia. O lono tolu e ngoa ia Epifania. O le fafine na salano no fo mua. Le tupu e fa la o le fafine Epifania na toino no fo martangata ingo ia la faele. La faele lana lena fasioti e le li ilea o po kati tu. O ana nei e po ana nafina fa ua waifa msinonga o le li ilea ia mai te ena te e oti nata. Nei te ena le oti o la faele. Nei te ena foi tala i le oti o peni a mina pe rive o le satini si ni o leo lena fana ena la ver fana i le vaitengi o le ale tausanga lua orua fa i ulai lua orua fa o le ami whapea le na whaile mori mau o le tamaitai o Epifania whapea sa no nofo mo mua pokati o na toino no whaile ma la whaile o la whaile na alfas fu mo tausanga ioi Lunguinga pu vai atu Epifania ua matua ia le li o pokati. Mana o mia la Epifania ia sina melaititi. Yo. Tu no nofo i lo ia Epifania ma la faile. Nera na faile mo mau Epifania. Ua te ia ua te mi ua umat piliati ua tape mori. Farongo tu lo ua parfana. Yo. O le pale o le whana ua te i o kati le whalonga o ia Epifania. Ua pa o le whana. Tu e lo ki ia mori o le whale. Ai tau o so tu sito ina o la whaele mauru atu tai na mula mo o pe mori. E pai lo me whana. Yoe. O tala na sauana ni o mori maula Epifania. O so lo Epifania ki le molima ai vai tu o le sau tangata marisapel. Yo, ai vai tu. Ia o lana o lonto lo mombo. Yo, pokati. Tu sala le ua fana ia le to lo na luo Epifania. To e sau ar tangata marisapel. Malenga ese tulo. To e fai lo manu anga tele mamaliu e lo la faile. Mon mauna Epifania.
Toi whaasanga mai lo ia e whania, whai atu ia e whania. Ea. La mi te mana oi. La whana oi. E whai mai lo me whania, le ai wha mon mole. Le ai wha mon mole, au whanai na. Io, e mana mau wola na whai mai I lea ta mai tai. Ia, ai foi angale koe o sore mea e whania. Whai tui foi. Ai ana nofo lea whania e no nofo pia ma lea tangata, te leilo wa lea whai mai na iele pepe. Ulono winga lai titi foi la e whania warin toi whana, e whania. Toi whana ulu fast food tau sanga lea o la whaile, le li o la whaile. Lea la e whana. O le iei e whania malana pepe tutonu le tainam. So mlo martala o lea songa fua na so oi. Ana tu lo menos fa inga leo fo lea tu e va ai tangata le ngo ia po katitu. Ai tu ina whana mai ai ia. Siri o Penny Amina o le senior satin. Leo. Satin senior. Ia tasina ma liwe o ma temini o le tele tala fa iai. O le fa fiti le li. Ele na tele tariina ia le mele lo na winga. O ila fa ngape fa pe ele o kariinga e pokati. O ia na fana. Na tele o lai na te ena ana nei po na fina fa o fam sinonga lea. Te mata lia foi fasitala ina tatu o maitu. E foni me po elo po kati ni fana. Po awaila sei. Yo. Pe onai ma fofonga na sa mo le tatu tilo tatu va ia tu ia. I mea ia pe ole afua mai ia le mole sala. O le tia I o le tōrua, to e alfa listo lua. Ita lo malisto lua, whana loa, to e whaonga maranga ese. Ia o talana whamsinonga, la whaele fast food tau sanga, a po kati e si lia maleonu si food tau sanga. Te lele se senga. Po kati o le tōrua momo e whania. E whania e lua on tōrua. O po kati ia mana whaele. Tia I epifania pokati. Ai tu no fo mala faile. Ma ita I loa pokati. Pana loa mala faile. Yo, pena I tala na whakasino mai ilo tato tunu. Ile ta ua tele o tulanga ia o lo paido mai. Whapoponi masini mani mea pueta. Ile ofisa o tiute. I le tama whainga I le leo ina o le ngata I whale, I le meo le anga I atu o waa fuia la tu te mori atu mo meo fuala o whasaina. Pai mea alo whai Australia I mo meo masini ma me pueta, pea le tau ma le whase lau varsu ma le lima afe. Tupe Australia, le tau o masini ia o toe whapupu, I le ngata o le tūlanga fui e tama whai e si tia per tūlanga le ofiso tiute. Na laina watu mo meo tai fausasongi, o mea pueata, o masini sa ili ai mo meo ta avale masini watu e tonu ia peo le tam whai ara tatou malo ina ia mausali tools. Ole aunga au te, ia tu I titia na mea fuala au whasaina. Ioe, ia tu I titia le fuala au whasaina, I to tonu o tatou, le tina e tele lale o le whai e tatu malo. Tasi a whainga ele, ma whaina whai ele vaitemi o le li o le ale pule, ma li o fontoi, la tele ma whaina whaia. A whai o fasili, a whai tu tele ma whaina whaia, ai si hamin tu le ma whaina whaia. Ala ko mangira ko kom whai ele, ni ati na o whai ele malo, a lele ko kele ma whaia ng whai mea. Por me esa tu faya. Por me esa ko ula le aisa. Sa ko faya le ko kaimi. Nga lem fainga faya. Faya tu foi. Lang ole tatu te mata tu. Faya le aisa. Wa levan sa me le temi auto. Na me le festonga luanga. Le ale me na le mafai ina fa tino ina.
Io ai sia menga le fin fatino ina melia di moni mo to ia la menga le fin fia ai sia le menga le fin fatino ina e vite mi awan fai no lanta tu tilo in sao to fa ngaina la sia to a tele o to sa fa ngaina ofisili wo to wo tu le epa fono toe fia me o to uma le pule wo to e fai ni auto drug tests wo to wo fa tino le vanga walo ama ta mea le fiunga le lipania le wo uma na fai le drug test le lipania ele to fai atu la ya to po la se te misketto la to fai me a o le ata fa te tai wo fai le tai o le malo wo fai to tests la to mai nei la to ala langa o to fa te mai si mai fia tu pe walu singa mai ele ni parmia le anga fa mai le ato tele mfanya fa isi me ole o le tau tu iti o drugs to tonu o le tu fala fa saina to tonu le tu to te musu to te fa o to suenga yo a o le fautuanga mau lunga lavana i awone i tele fa tio il malo ai fesili ane po ato me sa fai le temi na to fai tule o le tamala o limoni se lo foila na sau mau lulunga yo upo tala no ai o tere ilo po le asana mea le leina fai mo le atu no samo mo ia lo tala e pa sese mai lunga o to ina fa pe o to ina yo le sa nei foi fai mo o to ina le sto ina mimita ele sto ina yo e sa le mimika e pelo e sa le mon ele mimita ia to ina ai mimita lilo to e pepelo io mena to te o mai mau to tala io e tam fai o limong ia pawasia na meang kau noi sa fainga luenga sa pule om la valele ai ei foi la tala o le e o mai tua ele ile leila na o nanga fa pule om la valele fa maunia lan sortu la fono o tupe na misi o la valele io isi fa utala tatu sa mo ia ile onga o ia fainga ile onga o ia tu langa fa pe io lele o nanga la valele tupe na fa na ngawia wa tala na le na mai io ele ne utala nai lungo le ma nga ia famsion na tuli ese ai mal la valele au asa na mele le na fai mo le atu a o fai pule me fitu sa ne se mea ele ai me se mea pa walen me sa fa matala mai nga luenga re pipi fa matala mai ma leo ape o koriaka io pa walen me ma lo sita malea io o lona leo tele tai il falfono me fole le na o tu ete ena mai le mfeno tu no falfono leo ai tai ti fa io o ko tanga ta tino lo wapi o koriaka i fulfulu al fata io na o asuma un minute e te ele tula to le sia sul minute ia ona la foro o le tato afo ile ngore me o le tato link ai se ia ina ia tato fasalonga ia fa mole o tatu fasalonga ia fa mole
Ia. O le Monday Night Bingo, mai i le kalesia a le e whakasā malua i Seattle. Monday Night Bingo o le nofanga whaiai o le Trinity Community Gym i totonu o Kent, o le ayu Kent i Washington ia o le tuatusi na o lo ta ua mai na o le tolu walu wa le loa tu o mata ioe ia a o le latu lua se lauri masfulu latu pay out ia 6 ons ma le 10 extra bag ia lua se lauri masfulu pay out ma le latu lela e fia tasi le afe laku jackpot pay out e tasi le afe 5 se lau wiva sumaleiva tala ia ma le latu snack bar o le fape mai o le snack bar pitosili ale in town ma nava o sona iai fai e sau pepa o le pinko every Monday night ia e fai ina le Trinity Community Gym i le ai o Kent ioe ai o Kent i Washington ia o fatau nai ia le talonga lea so o neai ma le lisia tatu vaenga lea o le sisingafu o le sisingafu lea mai ai o Upland li pion tu fafonga mai na lo tu sila mai i flyers na lo latu lunga o le ai o Inland Empire's Samoan Flag Day e fa tauteia ele feiloa i le paia o Samoa o Yunis Fumarfa ia se ia pa ia Yuni lua se fulu lua o lua ono aso o le singafu alea o le tuatusi e fatino inai o le Pacific Community Center Valu tasi fa Alpine Street, Upland, California, iwa tasi fitu valuono. O eventi o le afatinoina i lea sisingafua o le cultural games, live entertainment and performances, arts and crafts, food and merchandise, vendors, family and friend activities, community and cultural unity. O mea umalava ia o le afatinoina i le sisingafu alea a le vaenga le utaua o le feiloa i le paia o Samoa. Ia o le vaenga o le pageant ia po o le sailia o le tamaitai de tausala la le lei Inland Empire Samoan Flag Day Pageant 2026. Beauty, culture, strength and purpose. O lo faia lea i lea solulu o le masino Yunis Fumarfitu lua o luono fatinoina le i le Pacific Community Center valu tasi fa Alpine Street, Upland, California, iwa tasi fitu valuono o tupe whaaudu ai ia po o fees, entry fees mo le age group from 13 to 15 years old, e whaulu i le se lauri masifutala. Miss Queen, o le se furu ma le ono su varu tausanga le matua, toru se lautala. Ia ma le Mrs. Legacy Queen, o le lua se lautala e whaau wai. Ia mo nisi whamtalanga whamole whafsota iane fau tupu i le 5 o no lua, tolu tasi tolu, fitu tolu, waru tasi. Ia pe whafsota iane foi ia le vau polo wha moe i le iwa o iwa
fitu valuiva lua tolu lima sefulu. Ia pete tusia e emaili lina o le whakatalanoa@yahoo.com. Ia mo le tala le my deadline for registration fee April 30th. Taiao le deadline fa mai fa ngatai ia on faulu se tenye talavou, tenye la titi o le sefulu lima o le sefulu tolu ma sefulu lima se lau lima sefulu le tupe fa uai a o le sefulu ono i le sefulu valu e tolu se lau e fa uai ia no winga pi o le tenye ta ula valale ia ma le Mrs. Ia o le lima sefulu plus ia e whauru i le lua se lau tala. O le vaenga na o le saili o tamaitai, i le vaenga o whainga, vendors needed, e amata mai lawa i le aso sumat whale aso te tala i le fu ama le aso whaangatai, e whatino ina foi i le Pacific Community Center, valu tasi wha Alpine Street, Upland, California, i watasi fitu valuono. O le o fi ia po tupe tutongi o whale ainga pai me ai vela e tasi le afeta la o le bakery ia po le whawhina o mo meo bakery e whatawai ia e lima se lau ta la o mea tau lima po le merchandise e fitu se lau ta la ia le vanga ia o whainga lea tu te whawhonga iai first come first serve, spots are limited. All types of vendors welcome. Food trucks, aisa food truck ia le amai fu i a foi e talia foi ia ona maila ia e ia le fi e te deposit le amai le cell number e lafa tuaila deposit fee o le pa ia feilua le pa ia Samoa Inc i le lua fitu tasi va fa o fa mole fa so tai tau ili Tanielu Josefa i le fitu ono fitu ono lua lima fa fitu ono lima ia pe fa so tai ane ia Victoria Josefa i le iva lua o fa valu ono fa ia o le vanga io e fiangai mawhanainga vendors mole wala awane inu melapi ona whailo atu ia whaafsota iane ia i lātou. Ia ma le vaenga mulimuli o Kirikiti. A whai o Iesau au Kirikiti ia whaafsota inei waven i loa ia mana ia whailonga. E amata mai lava Kirikiti le aso sumat wha se ia pa ia le aso rosifuru Iuni o le ese la le paka e whaiai o Cabrillo Park, Upland o le au alii e whaulu i le tasi le awheta la. O le aua tamaitai e whaulu i le valu se lau tā la. O whaailonga, o le manu malo le aua lii, e lima afe ma le ipu. Tūlanga lua e tolu afe. A o le aua tamaitai, o le manu malo po le first place, wha afe ma le ipu. Tūlanga lua, tolu afe. Au nā tamaitai. A isi uma au ele maua me maua lona lua e maua le latu tai lua afe mana i tele ioe o le deadline o maia ia o le aso torsful masin o taiao le aso mulimuli o lona winga sao lana le deposit i le feilua i le pa i o Samoa i le fa lua fa fitu tasiva fa se fulu ioe o te lopo la deposit le au mai i au deposit ai le lelo lo val au ye fesili ai for more information pasota iane ene kosi mo leli fui i le iva lima tolu tasi fitu ono ia pe val awane i le kome fata fa moe i le iva lima tasi fa valuiva lua iva fitu iva ioe ia o talonga Kirkitina ma le whamoemoe na a le vaenga ua taua o le wheiloa i le paia o Samoa ma le sisingafua e amata i le aso sumar wha o Iuni
whaangata i le aso lua se fulu o iuni. Te le ulope pa u whaatasi malisi fu ana e whailunga i Victorville, au kuso, ia fto a whaiele fu a matu i LA. Paulea o le vaanga o le ia tea ula tu whasalalaunga, ia si temi fo i ia ona tam whaile fsosonia tu fo i nisi o sisinga fua. Tolu le fu a California sori. Tolu le fu a California. Matau tia io e so pi o le ta umai i nai le ese ia io i tato. Então foi esse tudo mele. Yeah. O vai muri lale. Não tu se sir mai o vai o Pacifica Immigration Law. O le vai nga fatino nai pepa no formau i America. Io e wole alu tere ma fo le fua e mesia tatu ia mai malotu to tasi. E fa forma ili fai au pepa no formau. E leina wala aua e numera le na o lo ilunga na wa si sila mai ai. O le telefoni fe avea i ono lima o malu ono lua o fa tasi. Ia o le telefoni o le ofisa o le lima iva fa tasi iva fa se lau. Io e lei pea ona sila tutoa tatou sa moa e mai se lava le malu tutoa tasi nai tatou tangata ele i whaia ele i uma e lei on whaasota iane. Telefoni fe avea i ono lima o, malu ono lua o whaatasi ia po le telefoni o le ofisa lima iva whaatasi iva wha se lau. Ia pe te tusi ane foi i le emaili r tuisavallalo@pacificalaw.com. O le tuatusi pe e fia malanga ni iai i Fresno o le ivalua tolu Van Ness Avenue. Io e Suite 100, City of Fresno, California 93721. Ia. O nisina o tatou whasalunga whapisnisi ia mo le sila fia e i tatou uma. O isi nei vaenga ia te pi o le tatou Fiji Airways whasota iane ia le fionga ia tui whasisina John Nicol ia ini vaenga o lo fia malam na mai i tūlanga o Pasese ia ma leo whainga o ato e te o le John Nicol le latu lana lua ab ese mai lalu i lana whasota iane ia le fionga ia tui whasisina John Nicol ia ini whainga malanga ale tatou Fiji Airways e mesia le South nei California i LAX ia malealu lunga i Texas te nane fo i lunga i San Francisco. Ia ngata ina ia o le tatou life insurance na o lo whatauteia e le li o mata whara tami whatilua ia malona whatua ia Sherry Whatilua le nau tō te sirisila mai le banner le na o lo minoi o luma mai ia va ia information na o lo ia e tautua na facial life insurance i tātou. Ia o pe o le vaenga na o le tātou leo to 12 minute ia on mai leo le tātou malofo i o le neia fiafi si tango e la foto ia le tātou fly le tātou link. O le ua to ai tau nu le tatu te tai o tatu nu i Samoa. O le si me leo lo lau lunga ia i latu i le tua le fili ma i latu o lo
Whaalia lo ratu le fia I le malo. O le ora tu whapepe ai sea ua so ona malosi e whapea puipuinga o le riparimia. More sila fia le tatou atunu. O le loma keisi o le meo le afui, o le tau fai e fasiotia le riparimia. O le tūlanga lea na tā ua whamasinonga talu ai. Ia, na watu ia le I luma o le ele I amana ia ele komisina o leo ele I taranoina. Ia na tā upu lea, o lea na tā upu. I le tūlanga o le afoi, le tau pule fasioti, le fionga le riparimia. Mau al whana, mori mau nisi I leo e sao I ele whana. Iwe, pe e la tu tele I mafofo ina te awa tau I la tu mori mau. Au leo o mau tinoa, e sao. Na iele tau pulenga, e fasioti le fionga I le riparimia. Iwe. A fesiri la le ori ia pe fai mai pe aisea ua ore tali. O lea ua iai tau pulenga. E le mafai la. O se malo va lea se malo. Ai iai se tu inga me whapea. A foi le na tupu ia tu lepa. Le na tupu ia tu lepa. Ioe. La na tupu ia tu lepa. O le tango o le whawhine le ofu o tu lepa. I le tino tu lepa. O le tina la tu nei Amerika. Ai avele ora a leo le li komisina. Na ave ai li leo e pui leo la o tu ila epa. A o whawhine na watu I nei Amerika na watu I Samoa. Na la ilo whawhine fo le whai e ilo na winga le fia pule tutu ma na meo lo whai nei I manu. Ai no foi ma ma au leo na o kai leo ia di podcast to lua. Ma ia so ato. Iwe. A o ila tongia. Ai ele se tangata foi le fa principale mia pesa. O le tai o le tuangai. Ana abe ye fa mo a le foi sa komsina le lo na tai. Iwe. Abe ye la fa mo ma provide inga e ia ni leo se to lua. E leo ina le soifua o le tai o le tuangai. Ele o se minsta, ele o se pandemia. Iwe. Mena na le ia le tala no o le moni malatu li tioia. Ia manino malama. Iwe. O le taimi ai lunga I o le ea ni tau whamatau. I le to tu titia ia le me o le tu malosi o le tight o le security. Iwe. Ia malama o le ari I le mafi le o le ngoro fai. Ia malama ia I le mena. Ia awoni to so ona tu au no ina upu mautang. Ma whalenga inai ia le fionga le riparimia. Ia mese fōri tatu whenga manu. Iwe. E le longo le lei ia saunoanga. E le longo le lei I le whalongo longo a le atunu. Iwe. Mo le mela o le ua tule mai. E te taua I le tatu malo. Ona puipuia le lei le fionga le riparimia. Ia aua ne I toe po fea le mea nga iai. Pena. A o iei extra alana whanau. E tu e pere whanau al parimia ia wa lao tu e whai iei na fea. Ioe, a wakua le whangu vai. E o mai ke fongi, e charge ke fongi. O a mea uma. A vai le ofu ma whanawhana mea uma. Nena mo meu personal survey e whanau ar parimia ia la tutama. Iwe, ala pila whatu uru I le atunu mana wari ia loto leanga. Ma tiro whapena. O le mea fure le whanono, ele tatu, well, not really whanono, ala ke o whangongofu.
A o le mea o te baba aia uia na oa. Ele mapu ele malolo ma fofonga o tula e pasailele. Le ala le pule o le li o fonotoe. Ini ma fofonga ele ini ma fofonga tam fai atia e ai ia le vang fai ia tula mai le vang fai ia ni swinga i to tonu o le vang fai. Ai pau ale o le mea o lo tam fai ia le vang le Yesu. E tofu le aso fau le aso. Ma fainga e o mai ai ia le peti. E fau amatan fai mena. Mai o te tau tino atu Samoa. O le mea na tupu mo mua i whalenga ina o le vai ma loa fia me. Le fau toi tam fai ai tam fai. Toi o le lato taket lava na terminate. Ia toi pai, ia toi whalenga ina, ia le vaenga. Le atau te loa inga ngana. Le tatu te loa i upu o lo tala noa i ai, ma tala o lo o whapea o na i oe. O winga na Samoa, e le mawhaina tu ua i ni tangata. Po le ale winga, o nei mea o lo latu tau whaingai. I oe. O le mea manino lava i lo ulea taritonunga na oa. Taru ai o na o se taimi umi, ma mea na whai e tule epa, i lona nofo mai, o na winga, o lona attitude, o lona mafuta atu le malo saina, ioe. Mana fuafuanga e ai le, no wa ai e le YouTube. Pe tau whai whapea o le modernized, the modernization of Samoa. No wa ai e lunga. A le plan na whapea e whai e saina mo Samoa. E ese fo linga o le town area atu. Makua i le Samoa e le vai. Ioe. A le mawhauwhaunga lea. O te taritonu. O ina i oe i ai ia le tatu o li i toi ina ma tai o le malo seina. Ini whainga lawa. Ioe. E whato sina ai o tatu tangata i le whē i lafi ma nisi ma inga te tele. A o whanua o Samoa ia. I le sisere tala o le lua o le afoi, o le LTRA 2008. Wa e whai mai atu le epa ele aise, ele ni, i lo whatau an whanua seina. Samoa, o le LTRA 2008, o le awala na e afoi, e ese ai o whanua tō tino ma oe, o le tulafono lea. Ua ngā whela lo pai ma tulafono lea lau fionga le li pāle mia. Ma le tatu whainga malo. O ni ngalo. Nanga o le sa tātu i le ana watau le tulafono lea. Ua ngalo te pai mai i le tulafono lea. I e wha mole mole. Aua ne i le ave esea le tulafono lea. Lea ngai vevesi fua tu i la e pai i le whaimei le what. O i le tulafono lea. Tulafono le na ngaru be fata sele ADP mana tu na drafting a tulafono le. Ioe. O le wha moe moenga o tulafono le. O long sien tau le tau te tau tilo iai a mai whai le waf. E whai ai le meo le mlai valele, whai mlai valele le tau whai naiti a mea. E whai ai le awa lau papa le tau ta pena e latu ai muri whanua tau i whefo. I sale lolonga. O le tano le sau whangaloa e tau mai whariwha. O whea o Samoa o le lalolangi ngei kako ke umaile ola o kako mongi kupe ko ngei mea. Ioe. O le winga tonu na lai tal o le afoi. O le LTRA 2008. Ioe. O tau lau ele mo tatu lau whanua. A o ina le mawhaina tatu tutongi loan sia le na malanga mai na watau le tano ma le afu. Ma le awa lau papa latu e tau latu i uporu e tau sawai. The bridge. Ioe. Naka ko oso awa lau papa.
laku I kau sa vai io male ango me ri kai ngo ma fai ele ngo fo inkan me na te fai atu aua tatu te vava ai lau mata aua tatu te vava ai masai aua tatu te vava ai io lau mata po ai le lei au I leanga ele koe au ngai ia tule e pa mai latu ona toe fai mai ni me lapi lapi ai le malo o tule mai timi nei o lea ua move forward ia le malo fo io po oa me toe tau mawhai tule e pa malatu e tau mai ia le peo le pawa po lea le fai mai I le tau o le soifuanga pea le fai mai I le ai o ni fuala au wape o lato pese alea o le lato pese ale ala upu fa mafana ia tatou le whainga malo te mine ana le ai whawhitauri ia e leo o meta whainga malo te mine whawhitauri ia na drive mainga Samoa io o whawhitauri ia na drive maia Samoa but o le whawhitauri ile I ni leo te tele whapea I le taimile I se social media mai na matua dominated to le pa male e tapipito sanga fast food. Yes, they did. They dominated the nation of Samoa for so many years. So ele e ni tangata foi e la tu te mai ma pepese ni tuenga leo la ia. Na to ila lo popolo. Na faia ina leanga lo. Ala langa lo. Ewa. Ala langa lo tangata ia ma sa ufa pe me o le amale yo so le winga le na o le tala Samoa e fe onosi ai lava fe onosi ai lava pa wale me fai se tanga sisi yo pa wale me fai tete ai fai se fe au sisi ile onosi e o ono yo Nanga fai fe au kanga kalimera o le ongo. O le longa se mea o mai le ori e fafo fa o sosotu le ta mo kanata. Fa o sosotu le ta le to ino mai fea. Fa o sosotu le lilia. Foi le te fai atu. O fa to fa no mai le taranu. La tu foi la por kala me la tu e a ngai le tatu vanga fa fai le fe ngale li pare mia male yo e avutsa atala ala te fai atu le ai ma se me fa polina ia pe avatu sa tala ile malo na isia e fai tau ina ile moni o le alofa ia fautuaina le tatu malo I mea e tatau no ia a o tau ia le te o ia mai fea martama lo kanata martama le o mafi e o mai le ori mai Samoa o fa o soso tala no ile melea io o ile te ro matou mani lang no ina malo le se matou feso ta inga avala lata fa pena le se mela maku o fu ale mi vina len fai atu o te mi fai atu ele tala ile malo e matu sa o lava fautuanga vai Charge my phone, please. Awa le te mi te loa e te tana watu e sa fautuanga pe fia I ele malo pele ai. E watu al fautuanga. O fe te loa. Ai te mi fautuanga. But later on, la to te go through ai ma va ai le fautuanga ma le mele e watu al fautuanga. Ele se. E sa o noa le fautuanga. A o tau ia tu te fai o tau mawhili. Ilanga upu sa o alea. Tau te le o ngai le malo. Ua fai o tau mawhili o le malo. Ioi. O tau o fili. Ua fai o tau mawhili le fionga le I pāle mia mana na kāpeneta. O tau a mio I a mionga satana. Ioi. O tau a mio I a mionga
a tangata ioi. Tali lo whamatala. Sa mo tu whaafafonga mai ile mele na ua matatu nei, ile vaenga leo le pepa leo whamatala lea fo, ile meo le whaka. Tu silsila ni iai whamunmule, langa leo te vai atu confidential. Na highlights ma confidential at the very bottom. Ole whaka le na ioi. Kangarola ia le kam fai take note la le no whamatala tua le whakana. Ele se kopi o whaka o ia tia. Ioi. Ele lopo whewhina ma wani tangata ni mo mea, a whai oni mea confidential. La le si tala tatu te whangai. Pea whapea o mea confidential mea. Ioi. So le taua na Samoa ia pe le pion tatu to tilo ia matatu ba vai to ia. Ia le tulanga o le si mata ku le pion a pe saurita mai ta io mo fanua. Le pion tatu to tana no ia. O le maliu le ua to au mai lunga ia le tulanga o le famasino ina to mai ta io lise mana tusi fu ia na abi. Lea ua le ngata la ilena. I le whamasinonga tamita i uli sema meo evidence, ia fu ia solid evidence na whape na la ia te ia. Ia se i tatu ta lia tamita. Ia mare tūlanga o lo iai, ia whamaninga o mea o lo ia te ia. Na ia mautino ai. Ia mare whai atu. Wa e no tatununga ana whape pepero tamita. Nan mela tusi le au mano. Pe ana whape se ia fo. Wa leo tau se ina leo. Leo wa tau se ina leo lise. Wa le taritonuina e leo lise. Ele moni ana tusi ia le ana ta waile maliu o tamaitai whaia onga. Ioi. Tusa lewa le ngata la tua ia leo ele moni tusi alise. Au le fo tam fai leo e whaonga ia meo le affidavit vanga tusia. O le mori mau ali tamaitai ua maliu. Pei o nei mea ia le pena fai matoe anga i ele tala noa. Tau confuse ene mafofau. O tau le loa tonu ai po fea tonu o sao o nei mea. Po me ea ta whapeta i tau tūlai mai ia le komisina lango. Ia po le acting commissioner leo oro ia nei. Manisi o leo fau ia. O le alawe fauringa mai o le alawe tau mawhai leo i le ngata le case leo tamaita i le na fasioti. Ia le whaila ua whai mai pelo ia tamaita i lise ia na tusi ua lewa lua le toto sanga taru na whafu. Ioe. Ia ase i o tatou talia. Ti o tatou talia ia whamasinonga. Le lava o lo whanga solo ia whamasinonga i le temi nei. Ia atonu i eise temi o muamua e whamanino e whamalamalama mai. Ia le vaenga o ia vaenga. Ia o le isi vaenga o le tau tutulu atu. Le uta penga tatu whainga palota. Le titi. Ele whainga fia palota le lau tutilo sole. Ele whainga fia. Io, ele whainga fia ele tūlanga fule le langa o siri o tai tape sa anga i muamua. Ia le ua toe liu ia lona sa. Ia esenui. Aele tatu talia ia tape nanga a ilatu uma ia o loo tausinio. Tai au. Yes. O tai au. Tai au le la whatinu inai ia le tatu palotara titi lea a vaimaunga tolu. Ia taloane tangata ia po aila na sui o le atura i mai i lea soa tai au. Ai o le winga la leo tala. Ua fia ni moni meo o pai election e whai. Te li lope isi pai election na malo ele ta pipi.
te lo mantua po yesi pa election na malo ia le HRPP fasolong mai le ai ia le la fai mai tua i le se pa election au fai si tele pa election na fai o te ofo foi la ia tu le pa male HRPP ilo la tu le au taritonuina o le mea o lo tupu a fai nei wa le wo foi taulangi o le tu malo a le HRPP ai a fai nei la atu sa foi le ai excuse me chulo a sa nei la le vanga le atu sa atu e malo fo il fast o ai si tala e fai na tu e fai tatu o ai si tala la tatu fai le winga tala fa pe cho nei le fa uma le a foi le fa inga ni atu sa tu e malo le fast la stala tatu la fai la stala tatu HRPP la fai e te lo e ilo tatu nunga ele uma ele no fo inga nei ole tu e qualify le HRPP se tu ngai po se tu ilunga le atoa ili te misa u le atoa la tu sui va wa le te fa longa tua ile mea ia elinchala fa piu fa mania ai pe o tala ia au mai ilunga o pe failan ai a pe no avatu foi le tau o sua nga tupe ma le lulu le tam fai nei ele o to o behind le tau o le rent o le lisi ele fan ia petesa le la to se ilin tupe ele un tupe mo lo ia wa ia femela to fe lo ia lo uma ave tupe fasale la wa pe tasi na men tu di lo ele ma no le fai e o ami famusino il tupe e su ele malo il ta fio le tupe le wa ave alo mi lisi tupe fasale la alela te tau falongo tu nei tala sala tu le lulu le tau fai ele mo famusino ai mo le o behind le rent o le petisa il mele o rent ni yo ia non tatu wa ia ma tatu ai si o tatu fai tau po fetonu le atonu le tengi yo ia fatalo fatu nisi o lo fai o na mafto ile nei vai ngor tatu tu ma nanga yo no fai atu o ia te mi o te fo ia fale ma tu fai tau uma auto comment ia o lava nama tu e fai fale o nga ia cha o tatu maftanga ia so tasi o le vai aso io ia le o batu tatu te mito e 5 minute ona te 5 minute ia ona tau mai leo le sa o tatu pa angor ni yeso ia I lungo tatu tua man o nanga mato kalame ia e nei fa lunga fa pisisi na o vatua mole yo to manatuane ila to ia male tatu peachy wealth ia inisi o fia io fento so te mai le tatu telefone ia no fai lo atu de ia te to ila to to tele la tu sil mai ia chau pe o te fa maunia na ia woman ia pa nga ia sil mai ia chau o fia sign up ai pe le ase tala tatu wala leo pe fa maunia io
o leo te whai atu, yes, o te whamania, le PG, le wealth, mo lo tu silfia. O yes au tupe te mine te lo mwhaina na join. Yo te amata mea li 5 se lau, afe, 2 afe, 3 afe, 4 afe 5 se lau. Ia uo na sign up i le se fu afe. 10,000. Ona o lea ua au mai lea ua tasi le masina. Ala ua te amale afo le fu afe. Ia lana aile na te le recruitinga sisi. Na le afa le kuta urebe. Ale trade, tai au mna fiafi. Ia, o pe o nai talana o le tamu whai atu whatu mutua le tatou pūlea. Ia ai ti whai pola te mea o mai e tatou malo ma tatou pangamasani. Ia, a whai 5 minute ele i o mai. I o manatu wa umarolo. Ona u whesi umino runga i. Ioi. Mo le silafia e o tō uma. Ia le tūlanga fo i olo i aile tatu tōtua. Ma le au nanga. Te on sai mai. On sai mai si tiu tilo atu i le mea. I'm sorry. Ia o te whatalo fo ia li o whawaiwai o manu tō ruono maloso whatalo fo ia inosia whatumiti soli. Ia malo whaftai whatalo fo ia Istanbul. Ioe. O le mafuanga o le isi i Samoa. O le Central Bank. Lea i Samoa ua whaasainga o ngā kalia kupe. Aka ngaka lai na withdraw. Okay. Ia, pole alama ia whapena fo'i, ia whataro fo'i ia Malia Lata. Whataro fo'i ia Lavi. Ia, awane ngaru ia tatu ia le YouTube whamun mo le subscribe le tatu porkalame. The PG wealth is real. I'm in it since 2 months. Whakali bea se i mautino ina ia taritonu tatu tangata watching from Melbourne. Ia lele tatu nai Melbourne nai whaia, Australia nai whaia, o New Zealand le ai. Sila o pea New Zealand o Samoa. O tapuni mai i New Zealand ia le vanga le a te lola o tula i Australia le lo o peifila i nei Amerika. Tu fia tatu minute ia lu tatu iva lu taliva ia o te mia tofa le mo tatu peno fai atu sa mo le atu ia ua tale 5 le i mai ia tatu 5 te ele i pele i mai tatu malo ia ngal malili ngal malili la ua te te foi ia tau fai e fo i fatu langa te milu nei ia manino i mamala malama ia le tatu watu foi ia manisi o pena foi lite te vale even sa ilele agreed to reimburse the PM ia e tu te loto nela fai tu lo tala o poro kiki e tangata ni tangata o leva na ola le meo le tau whavalea o le atunu o lana tala nai o le langa ia inga ale malo i mo mea ai maise lava i meo leaders tai ta sina mea au na malama ia le tatu watu lau telenga o le tatu watunu e mo meo special privilege e mo meo special privilege e maua tai la malama tu le pa. But he refused to believe that the Prime Minister paid on a first trip. He refused that to ina. Yo, menalina no from Taiwan now every person to pena. And yet lo mai le faka le ufali mai lana le tiole. You le mai confidential. Le lava o le mai lunga. Le io mafi mai Australia malana por kalame. Na ua na itu mai lunga ia le whakale na al ka peneta
ia wale te lo ma one side confidential se me ia kailo te lo fa tala ia you don't have to refer anyone, but you can start with 500. That money will grow within a year. Yeah. Leai te le fasa ora tala sa ape ua umi tele na tu sanga langa o le matu ainga le na fia masinei na te mawela tu ni sa lua masina ele recruiting le matu ainga ia se stata not even 1%. And not le trade down a fight le se fulu dai o mat fa le fifi lua chape lua man afa ton masina to e mauran tupe tala lo le tu or tupe io se per merna io te lo umba mau tele na tau sanga mau tele tau sanga e to make up 500 pe ele a foi le recruit io te ke ninguém fali menga tupe ali a cose ele que atos tau sanga pero winga na tala au sa mo la vai ia tatu au tatu te mana isa mo o si tatu o le tau paluku ia me ole man tau fai te tenga mo me tupe laundry money ma me uma fa pena ia au tatu te mana ia sa mo io eta tu tiro tatu ia ile tulanga lau tele o le tatu ni America Australia fa pena te join Australia o ni ave si fa pe o le te fai te lo fai o te lo fai ale o lo tiro lo te lengo tata o manui ai to be honest with you io o te lo fai ai o mon mawina le sao ma le tonu io o le matu ainga fai ai lo io ia manisi o fana ai o te lo fai ai te fa marsi lava ia ila to o ia o te manatu le ua te ali tula lima ia o te manatu le o ia le atunu ue ioe o te fa malulu atu le ua wa tu tatu temi ia o 5 minute talu ona te ali tula iva o manatu ia wa lava ia la tutua mo oi te lo ai longa ua mana vae ia te mita io mo fanua ia fa malulu atu pe wa le ngafatia ni yasu ia ni sisi yeah, sorry. Le ua. Yeah. Malo follow manuia. Malo le io ua o ba tu 5 minute o tau fa pe ai o longa ai lava tia mai. Ya fa tai le tu le ua. Lava tia mai la o fionga te mai tai. Ya ua. Lo fo yasu le to e fa fon mai le tu u ta por kala me. Ia fa tai dia tu le ua ma ore nei lao ma nei a no le io te lo sa e fenga mga dunga nei yasu ia sa no ia fa fi do ta tu no ma fa lo lau to fa mo fnua na lo na tu ai Langona mai? ia na okay na o ye ia malo tu foi nei aso moli atul fatalo fai tato pa nga masani ia o fele tu inga lalangi o e maua maiele au nanga le nei tu la fiafi ia malo so fo maua malo le langi mama ia fa malulu tu fo i wa fai ni na yaso ile i
Toi au lia tātou pokalame i o tele lava tuto no a manisi fo i o fe au tau whale a inga ai lea ia whatalofa atu le mamalu o tātou au paanga masani ia ta mamtina mātutua i tutonu a inga maota malawa i tutonu maota ngase o le aia tangata mātutua ai maise le ainga sa le vi o lo whapeona lātou no manu ta talo mo tātou uma ia ai maise fo isio tātou watunu i Samoa i tātou te tai malana ka peneta alo maia tātou whaasoa tala noa ilo whaasoa i le tele nai mata upu ia mani alo whaanga fo i mai le fionga le li pāle mia malo whaftai ia o te vai atu pe sa ngā lua i le fale pe sa anu le ofisa neaso Sau nei le fale nei aso tele lava ni ai ta upu mani vaenga sa tau whaalengi ma wha uma ai le i alu i le vai aso fau wai malanga vai aso fau ia taimile nei tau tope inga nuenga. Ia o whene tau malanga i Samoa pe te malanga i South Island? South Island. Ia malo whaftai. O leo te ta amatai o leo whaftai o leo e whapai mai tatu o tunu ma whailo mai fōi ia le tūlanga o whiau mga luenga. Alenga wawa etna tua e lunga ia auto wata malautu whilo inga ma le tai o tatu o tunu. Ia, e mwhaina whaise whamtaranga i le mai. Ia le lei tula epa. Au tele ia matalia, mua la vana whaapea tu le mamalo le atunu. Sa mo moli mai alo whaanga le fionga le li pāle mia. O le whaaftai, ona o le tatalo whai pea. I so o se whata whai taulanga, so o se tōwine, ia e maise le mamalo le atunu. Ea whaapea mai ela na fionga, e si ili vinga ma whaaftai taro sanga mo lia. Ia tātou Samoa so o se tulu inga laulangi. Ia lea watu aila ia ele mamalo le atunu. Wa e fo initi wasai, wala au mai, wasai mai. O le alme o le whaalawilo ai lea ma lea. Ia whaamalulu atu le mamalu o tātou atunu. So o se taitai o se whainga malo e si inga se ngase whapia. Ia tātou I loa la ia. E malu puipuia ona lea. O le tūlanga o le saunga le imu. Lātou te whaafafonga uma le tele o tau whaasese, tau whaaleanga, mea lo whai mai lesi vaenga le tau ai maa mai. Ia tātou te nofo, tātou te lio ma pui le fionga le li pāle mia. Ia e mai se fo I la, o le popolenga la I whale mai ia sa ta o tolia ai le ngase, o le fionga le li pāle mia. Ona iai fo I ala tu la fono, ia iai fo I mea lima te inai, ia tamaitai mali I fo mai specialist, ai maise, ina ia maua e le fionga le li pāle mia, le malo longa sili. Ia tu langa le nā. Ia, malo, ioi. Lei, ole talavana tātou tātou umala pui, e pui le tātou te tai, ina ia mawhai ona iai se puipuinga e ui ona e leo maua se mapusanga ma se puipuinga lelei I le la foi vai. Ia a o tātou lavana ngā ruanga, ina ia mautinoa lo tātou whaise ngā ruanga pui. Ia ma li o walava ia le teitai o tātou atunu. Anyway, ia o le... E ui lea tula epa, ia mole mamalo o tātou atunu. So I fua manuia le fionga le li pāle mia. Mari, you know, it's the same, yeah, le title le fiong le lipalmia, but it's the same le lauli and maliato that we always know. A very happy, jolly person. Peo stangata le ngasi. Ia peo na sa no fo ia famanino ya mato. Ua leva na tau alanga atu le specialist I New Zealand. Ua tatau na toe fo I mai. O nga tatau na siaki ele I toe a whaina ia lona a aule sa ta otolia. Yeah, which is pay for the tupu, you know, the same old happy person. Yeah, le nato fa fonga Samoa. Yeah, o mana onga lava le ale fionga le li pale mia. Ia tātou ono sai le autau ai maa.
Ia tātou tatalo pia tātou and tātou focus i le lumanaʻi ma le manui o sio tātou atunuu. O maua se tau wanoa. Ia wā leo o te tamwhai picture au tu taranoanga. Ai tu te tari i le mea o lo whai atu e ni tangata i le meo le private jet. Ma lana saufa fo se. Ele i tau tātala nere whiwa le ni pāle mia i una mafuanga nā le. Ia ma le pā le na sawa i. O whia sawa i pāle. O le tau noanga i le fionga le li pāle mia. O le privilege o whaamanuianga ia i ala i te tono tu la fono. Mana i. Ale peneta ma le whainga malo. O ea nei e au sia i aile le pulenga le kapeneta mo whaamanuianga mo le fionga le li pāle mia. Ese whaamanuianga privileges mo le ao le malo. Ese mea mo le pāle mia. Ese mea mo le whonwhetalai. O Minsta masui Minsta, which is o loo whaatu la fono ina I te tono tu la fono. Ai o le mele le watula I mai. Ia, o so mai le so ai mā moe le mai sini. Sau ele le mā ma le wha valea. Ia, whapea tuia tu la epa. O lo wha valea na le loa, o mafi I ai lo wha so ma lo valea. Wa e mai. O le whatu la fono ina mea. Leo te whalonga na lafo mani e tangata e te au se mea. Po o whalonga I lau po kalami. O lea te au mai ai le whaka and all this. O I la tau sa o toa I la tula epa. O whalonga mai le so ai mā moe vai kwando lea. O mea o mai e te au mai a. You know nothing about it. Ai o loo iai le tangata mai to tonu. O le vaenga le HRPP. O nai mono atua ia o e mea nei. Le la te sa lo fia poto. Leo whaftai roa ta ua e pa I le mea. Io e paua mena o tiro tu iai. I lalo le footnote o le whakale. La e highlight mai le upu confidential. So a whai la confidential ngai mea. A le e whelelei mai whapea. Pio le winga nalo tala. Ia te o la sau ngalo le mai. Tula epa o te whapea atu. Tātou tapua ia wa toi titi awata mai le longo. Ona tātou Julius Susu lola I mato e iai. Ia, if it's confidential, e le tatau fo ina o I lima o nisi o le HRPP. So, a o whafafonga mai le fionga le li pāle mia, ma nisi fo I te tono lana matanga duenga. Ua ala ngā tatau, ona sue ina, pēna whawhewhea na alu I whafo. Wai e na o le fionga le li pāle mia, ma an o te tono lana matanga luenga, e o ielma ta upulea mal pāle mini. Le tatau na alu I tua I le opposition side or anyone else. Ia ore nā, o le mata te tele le upu pālangi confidential. O le fia, mela le loe le vai o le foi ali. Lona le loa le tau o le upu le estampi lalo o le afo. O foi lawa mita vale whape oi le wa ia ule mele ta angalo ai. E toso whakasi umatuai la tau le e whaia le ami o valea lea. O le tūlanga na iai. O la tau ia le tau whai maita la tau wha leanga ma tau wha se I le atu nuu. Ia tātou ono sa ia. Wa toi titi tā le longo. Wa toi titi o le taimi. E tā pēna ia la tau atu pāu. Ia ma wha ato wha loa I lana lafu mā moe le wha I lana so ai mā moe. Ia wa te loa o vanga umai o le tō maftanga I lea po mana I tō maftanga. Fia. O se fianga. Pe mo whai atu. Na mātou sa wali atu lai te tonu. Oka. Tu lo le a fionga le li pāle mia. It's the same Lauriel Malieto that we have known before. You know, a very happy-go-lucky person. Wali fia mai mātou ma whawhetai o mātou wheloai. Whawhetai o tea mai tua ma le whale mai. Sa uni langa whainga malanga mo Samoa. Ta iei whartua ma... whartua ma no wha. In fact, I was quite surprised to, I saw one of his daughters, ia te leo teime whai malanga mai ai, e mai umale si vaenga ai le o mai le fionga ngā ftasi a whi mono, Dora,
I will take le tawale atu tonu e wala mai. Oh, hi auntie. Oh, it's good to see you back. Ia, mana ia tau whiro ingam o vai fui sa tu mei seri loia. Ia, whate fui mai li I malo ia security sa le fionga le li pale mia. Sa mato whiroa I fo I manai malu ia le malo, ia ma mato tatala noa. You know, ile afiafi. Ia wa fo I besa fatulanga al mato taimi, fatulanga. And na mato to e la, longo fiele a woso whaalava. E atu la lau tutu mai whafo seifa, tani se ava noa. Ia au mato ia na mato atu sa o al mato taimi na tu tala mai. Yeah. Anyway, it was such a lovely feeling to la epa. O se fianga. You know, befo ole si ngase mua. Ia ele misi mai, ele misi na wate mai foitua. But ole si ngase lea. Ia na tau fi mai ia se umanga treatment. Ia na mato watu le mau te whailuai. In fact, o lo momoli mai fo ia lo whaanga le fianga le lipa le mia. Ia te oe le tatou paanga o le lupe whalele. Wapea fo I male a inga. O nisi leo mata upu sa matos whaasoa iai ma le fionga le lipa le mia. Mana ia. Pefa na e whaafafonga mai tula e par te lo taimi o tau mawa mai fo I le tele o ata I lunga o penga ta whailangi me social media. E mātou mo te usu wa I taia umasto o nai I le 53 Tidal Road I Mangele. Ona o le mau te lango promote matau au I le community I le tatou container talo lewa. O neila stona I muli o tatou container. O se a very successful operation. Mana ia. E manatua o le container le nei e se fulu futu. It's a big container. E matua I top maua lunga e tumu I lunga le top roof o le container. Le uta talo sa au mai. You know, le mātou te awa wai mātou ma le atawa savea o asiata le vau liko. Ia hape fo le fionga ia le ota moonga. O mātou ne lau fasa lau le mau te whiawa wai astona I uma. Ona o le lango I paanga le tatou whainga malo. O le mea lai mātou te whiwhiai. O le wa whai loa fo I le fionga le li pale mia. There will be a consistency. Ia awane I mo to sia. Awane I mo to sia. Wala mele mana ia o le fo le game plan na whao ngā. E le fionga ia sala lea kome la wano. Ona leilo tele le saule talo mai intia me pena. Sa tele la le intia ma tangata saina. Le whaiola tau fale ainga, fale o loa. Sa le rofi atu mana o atu whaatau in bulk mai le talo. Ai sa ta yofi I le fionga ia sala. Ona o lea, e avatu nei le tau ngofi, o la tau tu ilunga lako maka. O atu le mamalu o tatou atu no. Toi mai o te le ilunga le tau. So o lea la sa ta yofi mamawai. This is for our community only. E o atu o tatou tangata anu Samoa, e whaatau ia produce mai Samoa ia tatou tangata whaifatoanga. This was very nice. Ia ole mana ia fo ia le system sa whaanga le fionga ia sala. O le mau o le taking o le aso, send transfer sa o le tupe, ina ia transparent, ina ia whaafai fie, ma le lei transparent ia tupe ia maua, ma lafoanga I Samoa. Wa o tupe nei, le alu sa o ia tatou tangata whaifatoanga. So, au whafonga anga Samoa, o lo la tau mawhai le tatou whainga malo, ia awa ne I motu sia. Which is one of the things tau sanga I foila. A whai e alu le lei uma le tūlanga leo le tatou, o le lau maina o tatou mea ai tau mawha mai Samoa. No doubt, o le a whapena o na mai fo I manisi o loa mai Samoa. Whaafengo fiele mare tau o tatou tangata I Samoa, alu paunga ta lau mai ala tau utau me mana ai. A o lela ata mawhai le whainga malo, e whai ngā luenga wha mama a venga mo le atunuu. Ia le whaafonganga Samoa,
o mea nei tātou te lango sua le whainga malo e tusa i matau ma whainga o le atina ini o sua tātou atunu. Ngā nei, Māria. Ia, whao mai te po anisi vaenga o lautou suanga i lea fiafi. Ia o le saunoanga fo ia le palemia le tūlanga lea o whaamasinonga ma mea o lo tula i mai. Le whaamaunia mai la fianga le li palemia, lawai sa mua leo ia sa tano sanga ina i le malo New Zealand. A wala le whaafoina o su enga o le hit and run. Ia le whaapea tātou te tālia, ia le ona le toe iai le walaunga muli o le mulianga o Sam, o Sivai Marlise Marie, which is la ole aso, coming to think of it, ina ua mention ai le tūlanga le tula epa. Ole aso le na wala au ai le tūlanga le nā a. Ma ole na wa whaapea mai le aso. Ua toe tolo po ina le mata upu lea. Le launga le unga o Sam, Sivai Marlise Marie. Ua toe tolo po ina ia ona lewa uma ona whae le Elise Marie le mo se wha maloro e au noma se charges man morianga. So le lana whae o today, le la wato e tolo le la winga o le unga o le case le vaenga lea. Manino fo ilan sa noanga le fionga le lipa le mia. E umalo le tūlanga le la winga le unga le case lea. Ia ona a matai lole i suenga o le tato hit and run. Iwa pia una ua umana whaile unga a o whasalanga. O sauna. O whasalanga, io e. Le lana tolo na nei, wa o nei lena bala wai. I mauara se whasalanga. Ele ese whasalanga o whaia ona le ua whae le Lise Marie, ia lea fo i le e normo se molianga o lato case. Le la wato i tolo i la le whai unga o le whasalanga lea. O sorry. O a whina ukoro ye? Ele ma oti mai la se aso, le nana whaapea mai ua toe tolo po, ona le ua whae o le ea fo Elise Marie, ia lea fo le molianga without any charges. Yeah. Yo le mena o te fi, lean whamarino le fionga le li pale mia, e le I maua lava le tūlanga o se komisino leo, ona o le alua I e tofinga, o le tofinga o komisino leo, ma le tofinga o komisino o whalipuipui. Yes, there's going to be two. Lea la umi lea ona le sa iai tūlanga sa ilo, pe to e tu whatasia, pe o le awai luaina mtanga renga. So, leo sa no manino, there's going to be two. So, hopefully, we will hear it soon. Yes. Ia, ma le mea la le sa no fo le fianga li pale mia. E le tūlanga la le nei o le tauleanga ina o le whai unga le tamai tai whaamasino. O le matua I ma eu le sau le wa au mai. Ma eu le whaasese, tau whaasese. Ia, wara no o sing sa o lava le fianga le li pale mia. O le wa mai lunga le maua tula e pa whapea. O le la o e appeal le case. Ia, soi le fionga le li pale mia. So, e appeal I le a. Was he ever a party I le whaamasinonga I le case? Nala mena le whaatu waisanga vaenga I le taimina amatabia I le case. A le all of a sudden. Tu se e folia mai la, le sa we tau whaavalea mai le atu no. Whaavalea mai Samoa. Whaapeo le aadu e appeal. Ia appeal ni a. E appeal ni pa ele se me la appeal. Ai a ua whaapea sa ilele. Na sao le lato palafu I le case o whale adini. Le lai ma whaifo na naona to e whai al mata upu le nei. Ia o tulanga na I len whailoa le fionga le li pale mia. Ua matua I o le tapasa a. O le mautonu. Te o tangata ngare wo solo muli o langa. Ona o lea, ua matua I te le popoli. Ua o le lato aim lava le sa iai mai le amatanga. Lea sa whaailoa I fo whapena I ene fo langa whapea e whaamaunia nei. Ua pe o mele sa tala no aila ia le lo ia whapea. Ai sa
fai se lato fai se lato lunch ma sio eli sa fisingi ai la tu langa le neia ai fa pe mai o le ala le me ale fast fai pe fa pui lauli so obviously their mindset wa yaile la tanunga wa umana set up le fa masinonga e fa so tu la fono le fionga le li pa le mia ia ai le tu sala tu langa le nei tu la epa o le o manino le o ta pena ni modianga o ta pena ni modianga fa sanga ia ila to le a atui o le upule na e a atui ile fai onga ale tamai tai fa masino ia o tala nola le mele a fa ni lan tapena o kan e la veai le ala le pule a mata mai atu la epa fono toi le ala le pule o le tango matongtongi sio eli saule so ai mamoe o mafi de ba quando saule toi ina le pa ta vale la mucho mai fea sau i sa o loreta unga sa vele o fa o ta sa vele o le ati apale o kanata sau ia le nga ia ia o lato le ala te pese tu la epa tato o sa ia tato tapua ia ma fai tato tau sanga o toi titi tale longo ia mani o foi le seri le o stadio moe o lato umana pito fitu e to balu lato au tata foi la farong mai foi vanga tatu vanga masani ka kipo kilipi foi me konga mga mia you think so o te tali tonu ai watu mule ato kilipi a leo lo fa mapopo ina me ye te tonu tatu atu o umana tapena uma ya wa solo kala sole linka mai kala sole fa no distal ile ka kangu ko e kala ile nguku fa singo le banku o che seleni ele ai se lato fe au le ai ma se lato fe au o le fai unga wa folinga o lato wa popota ma fa masino a le fionga te mai tai fa masino ia tulo wa vale na fai unga sa ile tatu nunga ia ai mai se lava le li ile o le ale pule limoni ia ele kala le kala ile nguku ia no moto ile se ava fata moto ile lo le ba se lo ai o le makua kam chap ko tale mia wa pale ninga ai so le fionga le lipon mi moto ai ese la langi le wa ye tangata ni ia langa solo mua mai lava o toi ino tu la epa solo mua toi ina na la lafo tale ma fa pe mai le awe apili ia le apili la ia e ko se pili masimo o le lo le mela to apili ma alai tati e fafo ile tulang a fai ile fai fa matoi fai mai il malope fai mai o le office of Msnonga e te tawana a matamele office of Msnonga ona wa ia ina ma ta uleanga ina ia te mai tai famasino ale vaenga la Msnonga te tawalana no winga pe ke gila o so me se fa alinga le al CEO of Msnonga mo te tau te lo inga i se taimi fa ai lo mai tu la na yai you know pe na sa no le fionga le di palmia wa matua i ese le lalo langi le wa yai wa matua i le loa fua ia sa noanga wala lafo le ta wale ina o tamali yanga le fionga tamai tai fa masino ia le pose lilo fa fonga uma sa moa wo mai lunga o penga te whailangi wo mai whai mai lato live ia le manatu e o lato tu lau lava e pole wa ai o ainga ma e pe le tamai tai fa masino ia pe fo o la fonga ia whai ana i le fionga le li pale mia ia manisi fo o la na kapineta Malai se kaimi ka mafanua ka mai i le lengo mo foma ko kusi mai lalo mele o le afu mele o le afu lingo le faka se kaimi ka ke pe ka ye langa e so fa miankala au ka mo ngi fai kaure mea e fai mai tau e tala no mai runga ita ai le mangingo le upula au mai ko le mo le fa va de valea pe no fai atu le alu ita inga
O ai o le vaenga le HRPP le mono atua me ia oi, ma e oso i lo whaavalvalea. E leo atu le HRPP e tā ofi oi, ai a o neina extradite mai o le malo. E le se pao le HRPP e tā ofi ai oi. O tau iai se plan whapena. O tu langa na iai molianga ia la moli ai la tau. Le whape moli ena nofo ela ia tu whao ai pia. No. Olo le taimi molianga manatua. E onga foi po le molianga lena te extradite ai e stama leo tala paunga tala lei. Ia e onga la fonga ia wala tau whaia. Mua tau leanga ina le fionga tamai tai whamasino malana whai unga. Lua o le tau leanga ina tamari yanga. So o ai ma le tamari yanga le fionga le li pale mia. Wala tau lau le pepelo. Wala tau lau te tauna molia ia na soli ngā tula fono. O ia se whamani yanga nei mea. Na o mea whawhau. O mea o mai e te whaoloa taua ia loto mamanatu o le atunuu. A le mori mau whamasino sa moa. Le alawa sau whamasingonga e manu malo le fionga le li pale mia. E tele molianga tula epa. Tele molianga. A e peona o whai atu. Tātou tapua ia. Tātou tapua ia whaiva le fionga le li pale mia malwhainga malo. Toi titi tāle longo. Toi titi tāle longo. E pawala tala whapea ti ai. O tau ia. Ta pena le lau carry-on bag and ready by your door. Wana na tosa mea oe te sawama tosa mai whafo lau ato nga. Wa le mwhainga e sau ato ma sau ato pa upo o sau whale tēma oe. Ia, mana na whalu tele si ori e tā pena le lei ma sau niuni tā i oe. Ia, nge ke uka penga ku se private jet e avi isa mo pea. Ia mai maule private jet. Mai maule private jet. E tele tala matau whaaleanga le private jet le fionga le lipale mia. Tau te affordinga. La mangi ma se pase se just a economy size I tau te le affordinga. Awale tau te tala. Awale tau te tala. Ai mai se lava so ai mamoe lea. Mai se lava so ai mamoe lea. Wa e sau I luma. Awa e whalongo I foi pipi o walanga. Alo so se tupe te ta oto e whaasasa o walanga. Ai awa te tau tala le fionga le li pare mia. Lua te le atuna ma le fionga le li pare mia. Tō atua le malosi. Fo I ma le malosi atua. Yes. It's so happy pēna mātou tala no ai. You know, le peo tūlanga lona ngase momoe na umana ta oto lona Hele, to back to normal lava tangata fia. So se tangata. Yo o tātou sila fia sa moa le fionga le li pale mia. E ta tala lona whaito toa so sesi. O le mea whole wanga ngase ai. O le mea whole wanga ngase ai. Whai o le overdue o langa siaki e sau koe check lona ao. Ai o le stress le lava malolonga. Wa fulale nei. He's the person that he can't say no to anybody. He obviously opened his door so sesi. E beho o lana sau noanga. Wa hoi. O le mela na tupu. Ina ua post mai le observer ata o le falmaitele I miro moa. Ia knowing for your tatu tangata ia tulou Samoa e leo whapewa o I atu pe whatonu e ngalo I mawhawha o tatu tangata o lesi I mai le fionga le li pare mia e tau whoila na malama e iai fo ia inga I te tonu o maotanga se ngase wa le whapea o se potu te le ato se wing ato ala atu mai le fionga le li pare mia it's only small rooms I a potu nei ia e whai foi la, whai alofa foi, I potu o isi mai o loo. Ai whai mai la uo e whai ngā luenga I ol whale mai. Ua I le tutu atu le toa tele o tangata. O atu o teufunga la au, o atu a fisi atu ia mea tau mawha, mo le fionga le pare mia. I le whai mai la le miro moa. Ai
whaape atu leo whaingaruenga, whaamali atu. E le o ta oto i nei le fionga le li pale mia. A wawea ina mea ua whai ele lato misa anga. Ua whai efe ese sia inga. Whaapea po rale fi au e tā fio fiai o le pale mia. E moni o le pale mia tato malo. E tō mana tua foi. E iai foi pāpui puio i te tono o whale mai manga luenga nei. Ia, whawai ona mea. Ua whai vesinga. Le la tau wāwao e matau whaatoa i e tangata nei. Ale sāmala pionga e li pane mia. O aina no fum whalau i loa. O leita i whan mai tele. Ua te i leta oto. Ia ai ve vesi atu. Ia wo atu nei fō mai pe o whaale fia fō mai. Because leta tau. Ia na talo sanga mai oi le fionga le li pale mia i le specialist. Malia mai tu mai asi na taimi. Because le hana le heta lia i tai. Whai mai, o le fia fō mai, which is understandable. Le mafo angai le fia fō mai. They know better. They know better because ia lava le malolonga. E iai le taimi whaane na tala no ai te wasa ua se tala. E ono mau se le manua ai se finangalo. That can create some other problems in ngase, which is understandable la tu langalea auilia. Na mai le fionga le li pale mia. Ia na tama whaila vai le specialist, mama lie mai. Le lana le na tali la tau na toi whai taide, whai mai tele. Oi, nā fwoi e whai tau wai fō mai palangi. Le alo whangia o te tai o Samoa i ona tangata. Ua lolofi atu ma ia ia ono tūlanga tūlafono whare mai. Ia ai o le lamau whaitau atu ai e papalangi latu. E tau sa afia. E alo whangia. Ia re te tai o le atu e ona tangata. But anyway, taua tele la sinesi. Tā mai rola ia tai ai le wala lea i whare mai. O la maule le ta whailo atu. Ata whonga mai le pūlenga le Samoa Observer. Ua whaia pēr o tau le amio lea, o le tau tu umaia o tau news pepelo le moni, le amio tonu. Ua tau tu umaia le ato le whai mai tele miro moa, le ta oto le fionga le li pare mia i miro moa. O le mea la le kesilingi ai. O wa tau umaia su e ma tau muli tai me ave i ai le fionga le li pare mia. Lai se ana tau le muli tai ai whapei taimina mai ai tula epa. Whapena tō mai whapea e pu ele ato o le whale mai o lo ta oto i tula epa. A o le fiong wha fia mei i lana pae inga lena umanei. O lena mai pe whaatolu ena mai fia mei ta oto le mai lua malo. Whena tau iai. Tau tele i o mai o e pueni ata. Tau tele i o mai e whaini tau tala ma whaini tau story. Whaini tau whainga ori pepelo i lunga newspaper. Ai lea lava tau tau mai e muli tai. O lau tala la le lau tali le iai. O i e whailo mai ai. Le iai o se respect. O le intia lea fiti le whaia mai a newspaper. Ia walata lava ana o iai se mea malosi a sesi i le intia lea. Le fiti lea. You know, no doubt, i le mawhaina tātou atu sa sopo whaapea i te tono malo fiti i a la tau fwoi tai. Ia te matau lia fwoi lau whaasa valitu i a whamsinonga tō rua nā mena opseo. O re te mai tai u whaulalo i a maleri i mata mai tai i la lio. Ia wala te loa i la lio na e te ena. Ia te mai tai. Peo me kapena po i whaulalo. Ia. That's it. Ia wa te lo. Ia e monia wa whena lato te e la iei morianga. La iei whaamaumaunga. La iei whaamaumaunga. Ai ole mele tau o le quality time than you spent with him. Absolutely tula epa. Absolutely. O tele whenga le naso. You know, it's too excited. Too excited. Too excited. Na wa mato whelo ai. Ia, e umi na mato iai te tonu, umi mato whelo inga. Ana le latu whaatolu lava le alo le fionga le li pare mia. Iai nis tangata lawa tutu whaafua se itu. Ia, e bawa wa ula te no whatonu ai o tawha le li pare mia.
Ai musu le fionga le li palmielo nalo. Fai on sai mai fa afi foi o fatava le on sai mai na le i. But wa mato le fio ese wa manai le mato fa so. Manai le mato tarta no ma mato to we I mata upa. So it's a good feeling. O ina wa toi foi. A wa mato langona le loto fia. Wa mato mafuta ma mato moli mawina. Olo o soifua manuia lana re. Sa ilinga ngase no mai. E le fa pe se ngase such pe na yesa no. O na le tu vili to le specialist. Ta tauna fo I mai wa leva na overdue la matango a pelila. Leva na overdue wai langa foi. Lana to sa we vai le fo mai ko e recheck lo na aule sa ta oto. E wa dia inga nei so na. No, everything is okay. Ele fa pe o tenga se mai fatu a. O le mena ai. O pe le tulanga le tula epa. Ele au fai a mai se lavala ia. Ele so ai mamoi. Ya ki apa le o kanata. Ya sau le to ino mai fea. Ala e fa me fo fa non quella nga me kinga. Ya ta ilo ya sabe oficina sabe la Se oficina ia sabe la stona. Eu ko mai sore mangai ngo fo won. Ola tinga apa vangale e te fiwai tele na faalele it's an empty drum. Okay. It's an empty drum. Because na tele faalu ole savili la e pa o vali ole tulanga na yai ia afa ola nela faila tala a matu pula I fafo e fa tali le tau atu o leota lela matu tu fafo masavea masala come o fato e se vai po fese me o fa apunga nga mai pulo ko e po nga que fa oi o que fa io melia ai se ari tu su ave wan menga ning fa pe kamale ole kai pan miele karimai ang kit fong ye foi e fa o ia la mai mau se ta avale sesi o ia la mai mau se ta avale sesi po se pe tinge la to mai ia eu fosse com le aro ro fasi skam king apan tu la epa ole alofa ile manu lo alofa ia kanata na tala moni lava lea ole alofa ile manu le alofa ia kanata e kausu e kuse king apa ka ile sa ma ko kalvuri se lo nga te la fro matinga apa tai no male po ia fa sor mai o ke rona umil tu tini kering ta le per no fa tu le fiafle na le matitala noi fa tali liota wa wala o ne liota o ia fa se ya iso ia director lo liota le mesa ia le mata fa tale le la te musu wa wala le wa sa vali mai la u di Michael Jones ia ele ia fa la to appointment ale wa tu fa tale ia wa mato tu wa no ia se fa te ese la to ia na mato tu lo mato tai le la musu ka tu lo fa e fi se aso po fese me o fa pupu mai pulo ko sa po nga stato te fai atu o le manu le na iai pe ana fa pela talata atu ia longo winga e pala iai ia le mato solo fa pe malu le malo ia o alo foi le fionga le li pale mia surely ka fio ka malo po invisible en ku nga ku kelilo ia tu mamau wa nga fa pelo o te fatu le leia ta mapu e mai o mai lola ia tafi mai I se yo tu le leia ele awanga se tu lofa fa samo ai unga le leia na awanga tawane te wa fa inga yo lima ma fanua le o mankuan mele o le ke makua I musu mai ore li I le maua ele pule ole ai le ka ke karmo mele le ka e fe mele ni sa ele kupu po da lavan e musu le te tonina le tala ala fam tar mangi fo dunga asia na maua le anai
Pai le ngalo ka mo manai. Si fa isi ka. Ia. Oa ulava le nei. Ma fa sa na I ma anai to tono le lisi. Ma mai lo pa fo ma tutu ai. Pa mai to tono fai ma tala fa tau fa fo te le ropo ing sa mo I fa no mai. Nela ma mai no ma tu fa ma nai. Ma tala lo anai. Tu sa fai mai. O le ua mai lo I fa fo le tala noa ma la tolo ia. Le utata no ma lo o fa msinoa. Ai ti lo atu tulman. O le pi lima mai fa per tangata. E pi la. Ale kemo le to mai fa per. O le mumu mai moli. Sky fa pi FBI komando so. Mai e ngofo fa auta fa per. E pi lima. Ale kemo le lima le o telefoni. Le ola. Ia anai. Marti tilo. Le fa sanga sa o mele moli le mumu atu le moli o le kemo. Le fa sanga sa o tia ia. Le la sabali mai o ia. Sabali mai o ia. I la le to etape. I don't know what you're talking about. Yeah. Te fai atu lo ina anai asisio. Yeah, ta ofi lo anai. Help me. Eu kemaro. Oh, tá vendo isso? What is it? O não vatu. Wale tu sai la male. Wala e o kemaro. Fai mai saunanga anai e tupa. Eva ai oi lava na sa wai. O kana ta uvalea ai o tangata Samoa. It's a courthouse where everybody goes with a tie and a suit and everything. Ai alu watu manei lava homeless style. La kukamaro is missing action na kukamaro. Ela ko disguise na falling awa fo na teiloa. O le taimi ai mawai e se Samoa. Ia ela le fa pe mai. Ai na ua felanga mai tangata fisilingia fa matala lo ia lo ia. Tu so le lo atu le na te recording nga ia. Ia tangata without their consent. Wala au lola ia le stala securities. E mai tia I to ai ami. Oia, ta fia mawai na ngatu alo ta vai fa alavai. Se isulu ai ngutu. Ena talatu le ia to so ia mangutu I lalo palpala. Oh, la kukamaro koko. Awala nga mea nga le whea wai. E disguise tangata whapea o ia le ma I alu to. Sure. Yes. Hey, wai I lo fai mai e te misi e lo fai. O tu le pa mai mautaini. O le lo fai le manu. O le lo fai le manu le to inga tangata. Ia tanga I fo ila ia iai. O ana mea pa lea ia wa fai. Wa le iai se lo fa ngie tangata. Na o le ino. Wo o lava I suli ma feo I o le swafa makasi. Le fia le ta uvalea o le lato fai. Le wa mai manino. Le wa mai manino la vai e sui o le makasi. Le fala ia le text na mai le tangata ia te au talatu na nafi. Ma whaka I loa sa o mai. O le lato fai u lava o alofa. O ka nata alofa. Ae na liu mai ele a inga le au makasi. Ona o le alolofa iei a mai I nei e faa o onga. Ae wa ila I ele mele wa sa wa mawa lo le nanu. Sa ulofa na o ia wa ilo nanu o tangata Samoa uma. Ia male mele le wa na lau mai whapea. O tangata pale menele I o ni ia 13. Ia la e tau tala I tangata le pale mene. O lava le tō wha wala ina o I o la tō au sia nei whamanianga. Ai no yo matua se ia 10 pe a whaila le ngā. A whai o lena adopt mai o ele McCarthy. Ona o le 5 vai o matua. A o le ala fi au te tau tala I la I pale. E wha kupuiri o e mo whanua lilo sori se mei. We do research. In fact, la tura epa. Mātou te reo mo te su e tala ma su e mea nei. O loo si la fia I le community a Samoa. O tātou po kalame le nei. O le tātou te fola I le fala. Wha manino I a Samoa. Mea moni ma wha maoni. Le la o titilo tangata. It's the opposite. O le tau whai mai ma lau ma le leanga. Ai se la sila I wha ia te ia. Po o wha pefea. Le la leina wala au mai tangata ma la lafo o mamai mea.
ma mai whamanianga le telo me e tutupu. Ia, e ke sila fifo e mawhanu, ke le lo se mea nanga ke le ngofu ngiu sila. Au le ni whaele o sa vea whai mai, tālunga i nei le pay taxi le se kupe, taxi le pay taxi le taxi a ngiu sila. E sao e ngā kan? Al mena iai, le wata e fo i mai nei New Zealand na watutuli apu mai Australia, ia na me valea sa whai Australia. Le lawa sa nei New Zealand, le whai ngā luenga, whai ngō fiena sa walu whai mai e a onga, ai alu on the sickness benefits, wai vai le iai, tele le tautala, mātou e peia mātou tax, mātou te whai ngā luenga su e mātou tupe a oe, ia nā, e te ola lau wha ia wha penai lunga benefiti al malo. Sure. Yo wale ngo whanu hatu whapenga ngā osoro le lia kia ko roa i le ofisa a whesidi e po leale, e sao e ngan me? Le whapena i ering tangata na lato sa idia loa. Sa idia loa pe, ona leo na masa o salo lava e mai a. E ina walu lo le ato e tia i toto, i e wholinga melos tangata mai. Sorry. Si ngā me manis. Last week, po te ile lafo me e tangata o le. Aini ana lafonga na whai lungo langa live, ai mo fiu e tatala. Mo fiu e tatala. E le mwhaino tatala ina la e poloka mai au. No a vea lola ia i o nieces. Whita ngofi e titilo i fo lafo mai e loa. Le ala na tātua ila o whi autus tu sia te le la vai lunga. Ewa no fu malalau mai. O te ila lafa wha mole o te le ila lafa. I have food allergy. E le peo oe. E te la lafa lau wha ia. Le tua ato titi e motu lua. Ma whai mai o te la poa. Iai, o te la poa o te ola fia fia. Ai sea. E ke ro hui. Le lafa le tupe. E wha so te alu te it au tai whale ainga oe. Te lem whainga e alu it se whale ainga. One le se tupe. Lua o ala lava te alu malwha luma i o tangata. Ia tau whea rolo oi. O ura le whainga mea. Oia. Ole le ma fa na fa na la lawa tu ola fa fa anga sa mo. Le ngata a ua olo mai uma malana ma nga followers. Malau mai loka ai pipika tu ro o te mai ta. Yo ia fa mai lo man matu ainga mai soli. O e nga me ali. O fa action. Dia nga lava ni ka mo pulo tu soli. Ia le ana li. Ani le na. Peo na mato tala noa ma le mato sa valino le fionga le lipa le mia te fia mawaina na tau mai a po mai ia tau tu ma le ia te se ma fa sa nga ia purotu ia kanata ma naia te le tau taimi ma le fionga le lipa it was such a lovely evening o mato feita ni o leota ia na mano I fa mai leota ana o lo la vai nga ia leo mai la to sa va le fionga le lipa le mia e me la kapisa mo o te fai kukuli pe ngo fa peta to ia unita oi na mau se te me la kapisa mo o la kapi mo te tau atu wa esa valia tu le fionga laudi Michael Jones wa hale ta ule si tangata na la watu ale taimi la le na leina matawo mai ona wa ye misi fa pe ni sui fo yo le la kapi e mana ia ona o le tita tonu e la lango I la tau nei le mea le o le sa o le fo mo le fainga malo mo le atunu langa o le au le atunu e leo se au e whaaporo ki kia na whaia. Ia o le mātai nā le la lango I la tau nei. Ia a fia whole fionga le lipa le mia I Samoa. Ia o a wholan tū langa e tala noa ina. Ia o ai loa I whoila ia le mea anga iai. Le la batu le lango sua a nei tamali I wa leva nei te tono le o ta alonga la kapi. Ia, whaafai fie na whaile au le atunu. Tu mai ai la tolo lava to mai malanga ma penana a o tau ina ia alom whanau ina ia to e alwaru I luma le ta longa sa mi mita I sio tato atu ma sa whae ai fai sa moa I tau vai taimi le man sa moa ma nei te o no fuamu whapea sio ka fia iai I maftanga le ua ni iai
Ai fai ko kasi mai al por kalames ko inga. Mana ia foi ele matou fasoa malu al malo. Mana ia foi ele latou tala ia e muli ta ia tulango le pui o soifua le fionga le lipa le mia. Ia mama ave foi ele matou fa malo si au. Ave foi ele matou fa malo si au ia tautuana ia fa maoni o latou tiuti. Wa o ia fa e maua i foi ia fa manuianga ia i latou mo latou ainga. Ole. Mo fano kasi nam ta puna mai ele rile lau ka mai mamoele le osaria. Pe mai u taunu watu le pare mia sa o tala no tangata o le tu. O mulinga security sa o tai fa pe ia security le pare mia o mulinga ia le afu. The Secret Service Donald Trump i Amerika. Ia la batulona ia le taulia. Atula e. La batulona ia le taulia lor so ai mamoi. O le hafa ia le tamali yanga le fionga le lipa le mia. So le lau ko fa no ko meso. E sa e ngame. Ia tula e pa yo le a e te fatanga fesili mai fo mo to se pidi ma se mo. No fa ia. No fai atu mo ke no fa no fa me asa te o mo seri papia au ke I la ko o me asa so le la sa o ana me asa na o la balanga o le fa pe o se camp le ekalesia na alu se camp le ekalesia o ina na maua e nisio tina ia lana so ai mamoi o lona ia lava fale tua na to e sau a mai te tono le ekalesia. Tala noa le mata upule le ekalesia. O ele tangata na wala au mai nei le ulia te au. Whapea mai. O te ofo. Oi I. O le tausonga. O le tausonga o le matou ainga. Tausonga o tawhia mari. O le lai whapea mai. O na mai le tali lungo. Soli. O tangata le sa whaiwhi au I Grace via ea I oi e o. O le lai whape mai. A le eka le sia foi. O le wa wha maonia ia soli ngātu la fono ia a le so ai mamoi. A la lawe wha o ngā whai la unga I te tono le eka le sia. I le kaiminge? Ioi. Nei le tainga le tolu. Ai wale le fi autostusia nga I le tausonga o. Sure. I oi Sydney Australia. Ma whapea mai. A ole eka le sia fo I lea. O lea lava latou te whao ngā ina le so ai mamoe lea ma whai launga. Ai o le tangata ua iei le sori ngātu la fono. Ia a whafonga mai whai lalona ia to lua. Sa o sori. Whafonga mai lona ia to lua. Whaamumu salile le angsala latou. A ua le whai se whautuanga le lei. Ia iai. O le taimi wasa ua ngutu le mawhauwhauanga le fionga le lipa le mia. A o le taimi alu, whawhena alu te tū mai lunga pula a o le te sau I te. Sure. Ia, ka mai mawhanu sei ta whaise talala o whaisi le waka kiri koe. O leo a mai le, no vai atu e le tala te mai tai o le sa tu ia sia le afikea. Unasa. Ia unasa. Na tele I loa iei se affidavit whatautoa ale te mai tai na whai. A leo ua atu le leo avatu ina ia whangaina. O le tūlanga nā sa mātou tala no ai foi. Ia, nā tonua. Sa whamanino ai. Sa whamanino ai. O le mea ngai o le affidavit. E le tu sia e sesi. O le tangata le ai e tusi e le loia le tu lai mo le client. Okay. E le so ona tusi e sesi. E tusi e le loia o lo tu lai mo le client. Uma fa seini le loia, seini le client. Na alu lole o le loia e lodge. O le mea manino lalna. O le misteli o lal mele walia mai nei. O le talo sanga. E wha o ngā le affidavit,
a o le nofo le loia, o ai la lena sai nia le affidavit lea. O ai. Pau leo le loia a pali isia figao, o nasa i sa polu. O ai la le la tauna whai loa mai, wa apparently, wa fasiringia foi le au nasa. Ia. O ta tauna o mai se kopi o le affidavit le ia te ia. Langa o ia o le loia. Te tauna tusi ai. Le whamanino e la e loia ia mātou le pō lea. O affidavit e le sona tusi e ngisi. E tusi e le loia lo tu lai mo le client. Okay. Whaitaini le client. Taini loia o le loia e ale lodge le. Ka whi ua ka kala pepa o ka malo atina. Wa loia le o malama ia la tu la fono. O lena ta ua mon me o le affidavit hearsay. Ia, ele o manino po le atonu le tua inga tala whaalongo o le fua iei mea ia. A o lea ua watu leo e pesu le mea leo le whaangao le affidavit lea. A lena ua mwukala. O le moli mau tusia. That's what an affidavit is all about. A whapela se affidavit hearsay. O iei la se recording na whaatala no ai sia pefa olina. Wa mea umanei, everything has to go through the lawyer first. O le whamanonga le nā. Fio lai sori. Ua mawai. E te taunga tūtū ma mau ia ta mai tai o nasa le mere. Ai, e le tu mama inga unasa. Ua fisiringia unasa. O ana whea na tusi ai le affidavit. O ia o le loia. Na te le loa se affidavit. O le whala pea e wholinga mai. Ula te ene unasa. Langa ta tauna o mai le kopi o le affidavit ia unasa. E ilo la le fionga le ta ilo ia. Pe wha maonia le affidavit le pele ai. Tau tere i tala mua tina le. Ia, sano mai. Awa e inta ngā mea, wa te ia wali a ele affidavit a le nofo le lo ia, sa whea ngai mali. Marquês. Ioi. Ele i tau se tau tala i le tūlanga leo tusi fo ia ta mai tai o lise le o toi la ngai lunga o te ena leo e setus. Tola epa. O peia o le whai ungo tau sanga nei. Ia. Ona wai lunga o whamasinonga i le mawhaina na tala noina. Ai o te whaapea atua uia o au sa mawha sa ngā i male uso i alise. I le tena whainga pālota. No, we supported her 100%. Go for it. O le mauti no foi o ia evidence ia solid evidence ia. Pa wal whaamanu si au le foina mātou talno ai ia whaaloto te leina le uso i alise. Ia tau le sao ma fofola lo i whalo mea uma. Se lau ono se fulu wafe tolu se lau limas fufa tangata ia ua. Wa umana abio lato se lau limas fulu. Se lau limas fulu. E leo toi tele la se tangata. O tu toi. Ia. Mana ia le, ia o a nisi vaenga na tau e lau tu. Insi ta pu e. Ansa i mai tila epa. O yore tu langa la lea. Me hona sa no le fianga le pana mia. O lava isiana whana ua lote. O lava ina yo na alo ua lote. Ma whaapea mai. Ia. Wa mulinga ni security. O le ale whea wo mai eia le whana wa ala audi. This is what you should understand. Given the history o le taupulepulenga o tangata waleina le fionga le li palemia. So do you honestly think that he's going to sit there and relax? Le ala tonu lea o le pui o nalo. If it was my parents, I would do the same. If it was my parents, I would do the same. Look at Donald Trump, Amerika. Fair yai. Tofungan wenga uma o nalo te tonu o whainga malo. That's his time. Ai o tu langa le fionga le li palemia. E lo to fia o nalo ininga luenga po ni avanoa. Na le puia o ia. Mai le tongia. Le tongia fo i whainga malo. Ia se vai la. Ai si la fia.
Se la fia mele taimi o pa ina fia me sfulwa so fitu. Na fai la vale au nanga nei a alo le fionga le li pale mia. To tongi lava I tupe a le fionga le li pale mia I a lato bisinisi o lo faia. Ale la te le tala fai mai oi e le ai sau fi au o ele so ai mamo elea. Le ai sau fi au yai. Wa e loto ele lea ono te le tupe le mo wa alo fana o le o alo le fionga le li pale mia. A ona te ola le benefiti tangata mai. Ya na. Awar tau tala le mea te lo ele o yelo malama me le ngafa kia e lo malosi na faia se mea. No mana wa te lo te le am ta upu vui confidential ku karngo ai. Moni. Ya a le ta fia ngai pu matata noanga ia tu se ngai se ni ka ngai ka o ku a. Epa e pui. E pui ona e yai I mafua anga ele na pui ona tulanga fa le malo ma tulanga tofi ai tatou pe ona fai atu o le tatou manauti o le tatou tatalo ma tapo ia fai va le fai ngā malo a mai se le fionga le li pale mia malana ka peneta o le mata upu leo te fia batua tu la epa o wa amata lia le fa masinonga o le fasio tangata fa moimoina le na tupu ya pokati le na fasio ia la faele le mai I no fuani ia le foia tu sala la ufanga solo le case le nei le ufanga solo ia mantua mato I le wa sau no le tamaita io epifania wale sau pokati e plead not guilty esa fisilingia fo ila le tamaita I fa masino fa pe fa fena fa maonia menei le ta manino lava tina ya epi na te iloa le leo po kati lana ina ua fesilingia na tu po kati e point le fanga ya te ia pe fana fo imaia sa talo sanga le tina fa mole ona le yela na tama tasi le fo le tau sanga ia e fa fena o le ua fa maonia sa o atutono le fale ma fa tupu fa le lave wata ta wana mo dia to la fono tau na loka fa fetai o le na loka mai ale tai mina tupu fa le lave le lua o lua fa a faila le nga ke nga pode le fanga le nga vei peni amina o lang fanga a faila le nga a mantua na wa ma o sa mo you line tupu le mea e mao pe lua vai aso tana tupu fa le lavi e mao lo isa mo sa yela se sos fa moe ina ma va ai foi I le telefoni o ata o le tangata vale ina o le sunga le malo which is it's so sad no nai lo ai o ila tau na malanga fa tasi ma le fionga ma le sunga le leo lai la tau te sila fia le mea moni ai le o mawhai o na tau tatala le amio tonu Yo le tali le oli ia na o le fesili la o mawhai na tau momo e fale leile po o mawhai na tau no nofo le leile au ma le po knowing o lo tau na ina le amio tonu ma le mea moni Kalau winga apa yo e fua ki ke ene li leo pokaki a faila le pokaki fanga kalau winga ka kauanga su e la uri nga fa kasima a foi le winga tonu ale o le tala le avatu o le sos le na fai loi fo yama ua o awali ia na o male sunga le malo le tae au lea masalo mene na la tu te iloa le tangata na whaatino ina le whalawlawe. La tu te iloa le le tangata na whaatino ina le whalawlawe lea. O lesi tu langa whana na manwa ele mātou tanuanga. Ia o la tama o iti. Oia. O la tama o iti. Ia se
se se mafanua ia le fia whaarolo o ia le si lea lau fa ia le lafi lilo fa ngutu lua sorry ne na fa manino le leia tu sa le wato mai tangata nei na ta ua le wato foi mai o anga I oi e le sunga le ata wasavea ia yo o la tau nei nga whaasanga I le tae au lea ai ta manino le to lua I tia la tau le mena tuku ka fi si uso na mea sa venga nga uso I fu nga po Sorry. You know, o tulang al matanga ai tula epa. O le musu I ti nga le mea ilona uso. Ai kuai le mi o tonu. Lumo si le fanga le tua. Tu uai le mi o tonu. Pui le ia. Ai fa fela le o langa si o na uso lea. O nofo le lei lona uso. Knowing o lea na te ilo le mi o tonu ai le o mawhaina tautala. Ona ai sea, le o loka longa fonga tu lau fa fonga anga Samoa. Onga o le mea o le mana o iti. Mela te whanua no I uso. O le te ia le ua distance. Man malo. Ia fo mo le maata vale. Tu sa le leia ia mapuroku. Tu sa le leia nga ia mana kingi ako kangaka. Sorry. Ia, e whawhakainga ua o e tau discussion. Tau mai la le tulanga le mela wa whairita sanga le li le o le msio. Ia. Matthew le msio. Le wa ave le tau sanga ina ia te tau na moli atu I Samoa ia asiata. Wa foa. La mela moli atu ia asiata. Ai ia mana tua. He's trying to apply for strikeout motion. O le mena li strikeout motion. Ai man tua foi la. O lena o te sema le tau sanga le teni. Na tua ele ngani le lo man famsinonga ma abatu la se la tau sanga. Ina ia whaanga tui fo ia tu Australia mo sia ki whafo mai. With the understanding la le whamsinonga. E toi fo ia tu Samoa tu la I whamsinonga. Ia la o matemine ele o fo ia tu. Biko fo ia. Ele tu fo ia la le mela awa tu ai la tu asiata. La mela la tu. E five se me kwasaile Ioi. O le mela le wa fai le li le o limsio. A file strikeout motion on what grounds? O le fa mania fa fonga anga Samoa le lalo langi atoa le ngutu wa o le ngani ilea. Le tau fai le taimi fo il pa inga fia me o upu le anga uma sa la lafo anga le fo o mai pa inga le fionga le lipa le mia la lafo uma o le tu fa lafi tu foi tu ina le tu la epa malana mai nga lava le o le fo inga le hit and run ko inga ni on kwa sifi ko inga ni chore o le ta I o le afi o le matua I o le afi to ina le o le kwa fa kaurai ko inga le se puro so le lopo da ko inga ia fa sauga ia wa mana ia le wa foi wa filifilia ia le new executive vale same which is or le Samoa Association of Manufacturers and Exporters they were elected o lato faile lato swinga to fifo wa mantua foi o le sa plestene la fionga ia tangaloa Eddie Wilson le wa ere to finga le la wa umana to fia lato to finga fo o le lato plestene fo le wa iai o tapu nuu pito vao manaia May Daily Hing okay ia le mai ta ile o May le sa no fo male senga vale Frankie o le sui plestene o afoa le maunga Charlie va ai ia
sa wa lole lato te tupe o Anish Chandler o le Vodafone ia ma le whailau tusi o Sabrina Percival ma le Natural Foods o le nei maftanga e ese lea ngā ona o I le ua mawhai ai ona iai le sao o le whaofina mai o loanga osi o tatou malo. Wa o le sa iai le taimi sa whai ele expo I tai I Aukilani. Oka le mānaia o loanga osi sa mua sa au mai ai. Ia o lela mātou te taritonu foi la. Ona le wa male container talo sa mua. Le la wa umanta sanga sa no le fianga le lipalmia. They're going to have a consistency. Ia awa ni mo tu sia. Me tau mafa mo tātou tangata. Ia e ei fo inisia wanoa e maua mai ai peila mo me opusai a me whapena. Wa le tere sa latu tamwhaia. Le la wa iai la le suinga foula lea o I latu mo ngā osia ia o loa le tātou atu. Ia talosia. Talosia ia mwhai ai ona wha mautuina. Ia mau ai se. Ele I tauta ua ise containers o ni amato? Ele ai wa I mantua lang lefto atasi container mai amato musila. Ia mantua le reefer ia te tawana tauna fo ina all the way ia o tau. Ia pela le mele ia mato o le mana nei o talo tula epa. Felicia. Po talo ia ai. O au ia e peno fa. Tele na mai whataua ma ua me ai Samoa e mai pe tasi lua ni mātalo to titi atol vai aso ale taimile nei ua mato ma nei o le o talo mapo talo le ma nei ia o le tulanga na le wai ai nei tula epa ia na o le vaenga mulmulu te fia batua sa o mata I le whama vaenga se tasi foi o tina matua o le atunu. O lapa foi lana tautua ia Samoa. Tele o tausanga. Se lau tausanga o le tina matua ia Lotte. Jan Mau. Ia o te whaftai au whafonga mai ia se tasi o tausonga. Ia Taito Edward Winterstein. Le sa komesino le whapupui vai taimo tula epa. Ia hoina I whamai ia Taito. Nga ika le pi o pa o tula epa silia ia whamawai. Anyways, o ia sa whai ma sa tu mo le tu o le ainga. Wafui o peo na te lau sila fia. O tina ia lote mai o e wharsafune le mato I te malo. Ia ma eo foi I le tautua le nei tina. Ma eo le tautua. Ia a o le ua wha wawe o nalo. Le ua wha wawe o nalo le tautua. Ia o le nātu la epa pe ia se me o ia te lua lava le o ta teimi ua. Ia. Wa te filo le stona. Uto. Mantua le whai mai ele me o tau e kalesia ia a o ma o fo ele ma o fuanga o ngo le container le stona ia. O ile umatutalo. E umane peia ala vai aso nei la stona nei le aso mun muli. Ai ta te lei whai u. E watu ni whamanuianga I whaunga, graduations o alo matama whanau I te tonu I University ngā California, ia ma Missouri. Ia o la o friend, la o best friend o langa granddaughter o Ari Randolph. Ia na iona matua, ia Josephine Randolph. Yeah, and their grandparents, le afionga ya Masoe Joe and Martha Smith, o le la granddaughter la le ya Ari Randolph no wa fau vaso le tene. Ia fa pe foi le alo o le tina ya Julie Scanlon. O le na o fiwa su e Julie. Ale tali mai na ya Oto, Missouri. Si. Pe ia la walu Samoa lana le tu e Samoa. Ai whai mai o Nainai, Missouri, ngā latu tuli atu le whaunga o Siantama. Ia maria ia whaunga o Siantama, tātou toi wheloa I le masina fōu, wa whapeftoa sau le masina fōu. Ia, o te maufuli nei avanoa ia o le asu whanau o oldest grandchild. Ia ingi ule li I o whawhtaisu a
tolo yo ia na ato neilan na fu barto sanga le fu la fa le fa to san fu ia na fa tawa i lon tamama lon tinala na ta bar fo lon fu barto sanga yo Oh, that's nice. ia masio u afine o ma granto ta matua la vai fa nei le mai high school la anu le university il aso ia uni tu limo uni yo lo amata ia fa unga matu ne lo amata na foi fa E unga whapena koe nei New Zealand. O Yeah. whaunga lea la mai sa university. Ia na mai lo le tam ta mulmuli. O Yeah. le tam Asia. Ia mo i la tau o lo o iele tūlanga o mai o tino. Ai mai se i le ngungu ma so onga pona iwi. Ia o le tato Redox Gold le na e au ngā mo i la tau e mau le ngungu. Mau e so onga pona iwi o le tino po tinga o le tua. Ia o le tato jau le nei whao ngā. Ia o nisi mo me tinga so se vaenga o tino e tinga. Ia o le tato Renew 28 lea e whao ngā. Ia ma tato vai masani la lea tula epa o le tato Asia. Ia o le tato vai le nei tol te lau maleono i le whawhangu i le pusa. Ia wala au mai na wailungo le screen ni numelo telefoni. Ia wala au mai pe a whapea na au mia le vai. Ia tula epa na watoila i o se whaftai male i le tato watunuu. Ia i lau whafunga anga Samoa. O le afosenga ngana wala male i tatonu tato te fale umai le tua o lunga lava o te tamwhai whasoa ma wha manino tele ni mata upu me a mesi fo ni mea o lo lunga la lo ai sio tato atunu ia manino lau whafonga anga ia o le tala le tu le epa tato tu e whera i se taimi mulmuli ia manuia ia fiafi. Ia na Samoa u tau lo o tau mawhare Asia o ana products uma ia wala wane le orua tasi, lua i walua, tolu ono o tasi. Ia fisili mo te meta i tupai, tātou nei Amerika, limo no lua, tolu fitu o no lua. Io e wala uma iai. Ia, mana tu tupai o tele nei mta apu ta na sia nei aso, whaftai fo i mo ta penanga, ia e maise le tō pelo inga sa tu felo iai, ia atonu i se teimi ia tu e tartalai, ai mo ni lava fiafi, elo fatu ia ta fea, i manuia ni ia fiafi, te tele. Ia papena fo i soi fua. Te fua. Ia, manatu Samoa ua loa le ni ia fiafi, i le tatu tautua mele unanga ia ua, i o si teni fo, i o si ata, o si, ili le iar fai ma papopo i esina sense of humor, ina ia mpai ono tatu, ia misi lapa pe atau umi ia le teni tautua loto, ia maluto malu, ia whaftai fo i o lea ua maua ia le pio taratu sa o mai, ia i la tau sa tala ma wheloa i ma le taitai o le tatu watunu, ia e whaftai ia manoa, e tala noa i lungo le masaninga whaar tangata o aso whaiso. Ia ai o tue tala noa i lunga le level hoi le e wha mamalu wai tala noa ma le pita i lungo maua na ia noa ia. Tala fia manuia se lau ma le se 4% le malosi o le tatu na fionga i le li pare mia ia po le taitai o le tatu watunu. Mo oi o e maua ma e whafonga mai ia. Alo fatu le tautua ma le aunanga ale si fonga le taia fou ila na po kalami o le lupe whaalele. Alo whangia ia ila tu uma taitai o le tatu watunu, taitai whaale malo, taitai whaale atunu, taitai whaale kalesia, taitai whaale nuu matono o li o whaale ainga. Whamania atu ia le nei fiafi ia ele tatu po kalame o le si fonga o le taia fou. O wane ia mano tatu tue wheloi. Ila so tau io ia ma fao tu fola ile ia se yo fu ina malu rota tu por kalame ile asu to nai male asu sa io ai mo termini lo tu on masani tu la epa fa taili o sua ia o te fa piatu Samoa ia alo fa tele moto